Tramokchari ngasi notice window gi evening gi haiba tare akhoi gi notice dialogue na pudon lakchari ba topic asigi matang da akhoi gi indefinite fasting of Sonam Wangchuk hari ba topic sigi matang na khana na bui damak ta akhoi gi study oda tongan ba khang hai panelist singdeng chen don leibire du masigi topic sigi matang da haiba tare iroina na akhoi gi handak sahi sigi namadi haukiba mamang sahi da su akhoi dum hauraga su dum laiba akhoi gi NEET exam gi question leak paper oibagi chana bisi dum lai adu hantak chahi si anirak halaga thaba taraga su koi question paper si anirak hanbata su lik chatpana maram oiraga students sing society tawbugi sang henkalakpa amadi masida kari kamaina lik oribano amadi chuk chaw khraba exam si bukta lik oirasina di matung tarakpa generation haiba tare matung tarakpa generation haibadi lakadoriba chahi gi NEET exam da su masida crack tawdoriba students sing gi wakhanda kari mindset lakani amadi masida mo akone exam si asuk wana honaraga Tharu matamda mu question leak oirena mu halaga mu tharak bagi chana bisiung lakadra haibagi meheroi singi thamoi de masi fauda banate amadi masi tongan ba hiram da channel ba mioi sing amadi tongan ba platform de leiri ba khangai oja sing su adum masi channel da banate channel tawdu masi chap chaba fix tawraga mahakna question paper si sumana tawbani hairaga leak oibani haibagi identify tawbong ngam da taraga su koi question paper amada koi lak amagi mathakta yonbagi masigi examine tawra matung tholokpa chero nam su koi leijari adubu topic sigi matang da koi khana da mui da makta koi study goda lecture library boza singa yahan makta da myam da isaktak charangge agi nakanda phambiri boza sina koi KISHORCHANDRA WANGKHEMCHA Chairman of Human Resource Development and Coordinator Youth Front of the Fair boza wan makta da notice window ma kai de amadi bureau sing mai tram nokchari thagachari boza mathang da lakchari boza sina koi advocate AJMAL MANIPUR High Court Zabu Sohan Makta Norris Window Imaki Tram Nokchari Matanga Biswarjit THINGNAM Convener of AFP Manipur Zabusu Mikup Karag Matunga Kogi study of the Yobir Navasu Naiduna Sukuli Jarosa Han Basidi a Nakanda Fambi Ribosa KISHORCHANDRA WANGKHEMCHA Laksayosa Hosiksi Kogi Tuan Ba India Laiva Laiva exam si NEET Katanatava Kogi exam leak paper leak oibagi question leak oibagi chanabi amadi masidai youth ching laiba khogi inkhalak liba mahiro sing honabagi khogi masada sentiment sokpa yaba thabok sing tawraiba question leak oirakpadagi masa mathanda wakan phathabangam dabadagi society laiba sing asi kari maramdagi oigadoriba no ja masida khogi leiriba khoi lengak sida hayeng tungda kari solakpa yabagi amadi hujik hujik se makoida kari karamba fibam leiribagi khoi education minister amadi union minister da fo khoi hujik se tongan ba khoi satra singdagi kholau tongan ma kayam su lai amadi khoi cockroach janta party gi abje dekhana khoi chara henbagi kungjang sanction khiba manak nakpada leiriba policing delhi policing na mahaku faraba matungda khoi janta mantra gi hospital da mahak se khoi gi ana leng pathap chathari habagi su khoi pawam su lejeru jamasi han mada aina lakchani misi mahairoi amana hotnaraga NEET exam se tharakpa matamda question leak oirakpadagi amuk halaga tharakpada folk leak oibdagi masa mathana society tawbi sang henkalakpa amadi masina NEET khaktana tana top exam ngasi maharashtra jo pangthokkiba exam khara da su khoi question leak oi habagi su khoi le video exam se han bada oja kaman thambiningi hujik leiba lenga sisu masi makoi su masida involve tawi habasda haidon ba thok loi traoja kaman thambiningo ja amna maktada ahad kage newtv hai ta mi interview punu taram nushari duga election ni ko panelist sing su ai kai kun bu cheri duga hangbini wahang se ano wari kesu na tre hai tari masi koi na masi ki topic si recently thoki badugu mani ki paper leak tagi masi ki issue si yamna choba koi keno ma I ho mo oina la isi koi kesu yam thoina nei na da su koi gari dai na kai khanga ba ngata ni masi adai da huji kai du ya ge kamai tong oire ino haibasi masigi investigation tauri haibabudi hoi lei adu sigi mamang da ki de kayama dum question leak ki issue da chena da na phai bu pho khiba kayam lei bu so dum kadai yau hraga kadai de thadu khraba jano kadai de lei ru jano dum kana na su follow to bunate adai laibak thi di masi khoi na hoita khoina masi involvement si hoi ngasi no ma da heta puthok pa ya de haraga su kana yaurum gani haibasi madi koi dum miam na dum khanga bang ata ni haita masida ke sulai ra ba koi gi kai ni no magi jara ta la ga sujari ba mama mapa or adu gumba oza na tragan adu ma mai rom ta ke su yaur mo he chena doi se adum koi gi ke societies the labor creamy layer the lady ba koi gi elite haita re ko elite class e dum yaur ma doi ni
elite class yaw ba hai ba se political gi khut adum yarum dini sam sam na huji aina hai da su dum huji ki handa ki related si dum rajasthan di phab ga na bjp gi kenu dum karyakata ama dum chener mi ni sam sam hai adu adi ki dum koi dum ka ni masi nikthi na sincerely to gi hai ta di honestly government na to gi to gi hai ta di hai ta chennai se kana no from koi gi ka ni down to up hai tare ne makha de gi phaba hor ne madu gi mathak ta kana kana lai ri ke se ilai lai na thi do pa ya ba ngak ta ni hai ba but the thing is tawroi hai ba kwai de luri se kari gi no tawroi hai ba di masi gi issue ji ano bu su natre masi gi involvement si kana kana no hai ba se dum koi na dum khang lai ba ne tawroi hai ba ya thdi kai no da ai gi isa gi khong da isa dang kai dong mai du sing jang yan chen ja roi ba madu gi phibam ne ba tawri se masi da thigal ru ga di kana kana ya ga ne adi gi di la i ba ji gi CJP Congress Party gi live protest si asidi gi la i ni da na se incompetent oi hai ba ni da na matik cha de hai ba ni da na hoi Dharmendra Pradhan masamak involved tawe hai ba di nate but he is the education ki minister ni na sugumba mahiroi lak kaya gi koi gi live lep ka dori ba adusu no mani ni paraga natraga tha me ta paraga tha ga do pekha su natam chahi kaya changna kana umkha ni chahi lep tho ga si chahi amani changna paraga si thajari ba dugumba thawai ni khanjari ba punsi gi dugumba pandam amagi khong thangjena ba hotna ba da chauba masigi kanu si landa ya de ka na du wana hotna jari ba mayam du gi manglan du da kaisu natana sigumba miyoi ba gi ka hai ni magi hak matpi ba magi liberties da singna bi ba even society we masing hujik yam khala isini adai da kari gi no masi ya da karap oi ba se karap oi bani na masi tawr oi adu gi hujik leiri ba lengak sina su hai ba da ta da ba lengak oi ba hai ta re ne si hujik akoina paper leak ki nainari sigi mamang da farmers ki protest lai ki madu su farmer ke am si ki aduna masigi kaino si dum hujik lai be lenga si khoi ki authoritarianism hai gadra natraga na dictatorship ki hai gadra samsam hai ja ningi di kaino paper leak ki wari si thamgra kanda ngasi ma khoi ki nainari ba topics da yawi ba Sonam Wangchuk pha ba hai ba si democratically peacefully changchen jaba khongjang du da representative ma thabi ra ga kaina kaino do tana ba hobagi wakhan ji chungau yaw da with a brute force season raga eta yekhai thinga raga ma eta thanga ga host da puraga hoi court ki budi order ni haizer raga su but there are ways sigi sis na ta isi kaino hai kan da lady ba BJP gi lenga hai tare ko khoi du will yaw de ha ba sigi issue se pukhalai ba issue se chumba lanba na ta kadai phok na madu yeng ba ya ba ya da ba hai ba se sungai nei na ba na te ba ko na sini sidani ko na ke hai ni mana pangba lenga man lai ramina meyam na su laure ta de dei kha tawrni ta idi thajal lakani du thajal ngi hai ba gi lai ba ni na aduna sing na ina first round da thamjar ba da live issue se actually akoina paper leak ne na dagi akoigi protest na uzaraga su mase rather larger picture the achoba reform amagi ke hani tangai phadaba dugumba Sonam Wangchuk na changjilakpa koigi protest amani na khanje koina sumadu reform pamjaba koi hai tare ko mas koigi miyeng degi yeng ta ga de di huzil leiba fascism de far right case gumba politics yeng raga di Sonam Wangchuk ki peaceful protest se maram chaina khali incompetent oibado hoi sindok pamak natraga resign mai he torba yadraga su kai do ba ya ke habse sarkar ge maikai degi union government ge maikai degi madugi represent tharaga wari tana mahuta brute force sinaraga phagat pumap tawba habsidi hena mahiroi sauraga leiba khorang kok chanoriba mahiroi singda hena khana ba haubaga pakhak oigani haina ahamba round si smai thabs thaga chaje oza yam phajaba wafam su thambi kare ahamba round ai mathang sidi ai boket oza asmala lakchage oza chamana wahang oina hoji hoji akhoi NEET exam gi question leak oigi bagi matang si khakta sunatana tongan tongan ma hoji mahiroi sing society tawbagi laiba amadi makha taba exam laik paching da bok da question leak se sum oishalak taragadi masida makata na kari tholak khigani tholaiba akoigi mahiroi da society tawbi chang hekalak pasi paliba lenga se su dum yawe haninga leite dum generally bani amadi huju siksu ngasi Maharashtra pangthokiba akoigi TE exam da fo question leak oi haibagi su huju yam burning issue oikalai teacher eligibility gi matang da su question leak oikalai masi koi paper leak oirakpa haibsi masi masida channel gi dawriba se masi chumna akoi uja KISHORCHANDRA su thambi masi achamba nomagi sura saba imung singdi involve toro moi tongan ba khara
कहीं ओने लेबा मी खरा ना तुम तौने हाबस वाफुम थंबिरो जमसे मखा ताब जेनरेशन दे सुम क्वेश्चन लिक ओइबगी चटनबी सुम लाको तारगदी चाही चाही की साथरे सुम सीबगी सुम सोसाइटी तौबगी सुम हेंजलको तारगदी मसी की रिस्पांसिबिलिटी जे कना लोबी गदोरिनो आम फर्स्ट राउंड नम तब Oh yes, topic C. Hoi topic C indefinite fasting of Sonam Wangchuk. Haba. Aduda ngasai gi angang sing suicide to basi future da dum hengala agadi kanana masigi diet logane habani. Ai diet di ai as a citizen pull up loaning pull up. Adu diet di pull up logo ma darkar oire maram di ngasi thogai bi issue si masida aikhoi gi leiri ba sarkar sina react tawribo response tawribo maung si aikhoi gi leiriba aikhoi gi leibak si constitutional boundary amada leibo haitare masana ithoga thamamaba adugumba constitution amgi makhada leibane well defined aduga supreme court na different court high courts constitutional court kaya na masi karam be area fawba ikhoina सरकार की पॉलिसी दा मसुंग एनी पब्लिक पॉलिसी अमदि यानिंद्रगदि प्रोटेस्ट तौब याय हैबसी वेल विदिन हाइरिबा कॉन्स्टिट्यूशन सिगी मनुंग दा लैबने अदो हौजिक एखोइना सोनम वांगचुक न तौरिबा इंडेफिनिट फास्टिंग से हाइरिबा पीसफुल प्रोटेस्ट डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट तुगी मनुंग चनब्रा चंदब्रा चल्ले सि लोइना खंगनरबो ngaतनी सिदा अतोपा डेमोक्रेटिक अनडेमोक्रेटिक ओइबा लैति एवरीथिंग लैरम मतुंग द ngasai सरकार न मधु पीरिबा रेस्पॉन्स हिने बहुजी कंसर्न ओइरिस कमाइन मधु रेस्पॉन्स तवेना कोर्ट हुजी ngasi कपिल सिबल ना आर्ग्यू तवे ऑन बिहाफ ऑफ द अखोगी सोनम वांगचुक की वाइफ न थाबा पिटिशन अमदा दिल्ली हाई कोर्ट ने इंटरिम ऑर्डर दी पीदे अदन नैनरीसी महाक की अपाम हॉस्पिटल अमदा एडमिट तौगे हैबनी अदुगी इंटरिम दु पीखिद्रे हुजी मासी सफदरजंग हॉस्पिटल गवर्नमेंट गी दलै अदो डॉक्टर सिंह हाइबदा आईवी फास्टिंग से आईवी CP ge have the yade deny to have the ina hojik lakning sing ngasai gi responsibility do sarkar gi ngasi Sonam Wangchuk na tawsi I am not supporting him personally but his principle magi protest magi tawsi as a lawyer moina my duty is to safeguard ekhoi gi leiriba constitution gi boundary the leiriba principle sing se sok prosok tabra ekhoi case tawrisu any case am sat pai si constitution gi high court to eragadi madugi constitution the piba provision khara so en har sat panga tane duga chamana na aina concern oiridi response sune it's very concerning I di amna serious oi bai tare masida Sonam Wangchuk na demand tawrisi ekhoi gi demand ahum mari ni ai yam phajana systematically point wise the khangdre du chawrak pa ma haiba matam da ekhoi gi Dharmendra Pradhan ji this the union minister si ma resign the wife si meaning di karino you take responsibility low haiba ne ba dait low haiba nang na kari gum ba pham ma senare education gi hairi sida asoi ba mayam ure praja ne apparently ma masa su yare court leire case thengnari mayam leire adudi dait am lobi haiba ne ba han ba koi resign to haris mathang the independent oiba transparent oiba investigation to bi haiba aduga loina consequential oiba haidare demand duga consequential oiba ngatani sida wari saba yadaba democratic oiba mong da saba yadaba constitutional boundary da approach to yadaba am ta leite aduda why the government sida kari gino tawning dris si am concern ne hoji ki praja sing se am concern ne hoji CJP cockroach janata party is kaino some as a joke amoina as a ekhoi kai gumba moina pharauna tawgiba pot amane frustration haitare praja sing leiriba established political party sing sina tawbada yaraktrabo effective oiraktrabo yamna institution sing si loina attack tawkhalaba magi integrity sing compromise tawkhalab ada praja gi ihu amane masigi praja gi ihu se ekhoi constitutionally yeng matam da su masi yam seriously ekhoi yeng pham thoi hai ba jai thamjaningi dai tadi I am very specific masi de amne specific oiningi mama mapa oja oiriba school chalai riba adagi masida coaching chalai riba khudimaki dai tane masi only union minister datang amasung atop data ai khaidong ning de maramdi masi systemic oiba pot ama lakpadagi ngasi burst out toraga si effects e khoina ngasi thengna bane aduna masi daita di pulap lahoningi aduga masi gi response ai yaning de ai
ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯀꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯅꯦꯜ ꯕꯥꯎꯟꯗꯔꯤꯗꯨꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯇꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯉꯁꯤ ꯁꯣꯅꯝ ꯋꯥꯡꯆꯨꯛꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯐꯥꯁꯇꯤꯡꯁꯦ ꯏꯠꯁ ꯑ ꯋꯦꯛ ꯑꯞ ꯀꯣꯜꯅꯦꯅ ꯑꯩ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯤ ꯇꯨ ꯆꯦꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯀꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟꯅ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯐ꯭रीडꯝ ꯃꯥꯒꯤ ꯕꯦꯁꯤꯛ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯛꯆꯔꯅꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯗꯨꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯪꯉꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯁꯥ ꯏꯁꯥꯅ ꯋꯥꯈꯜ ꯈꯟꯗꯕꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩ every citizen of this country da haining si ai thamjage ahanba round ꯊꯝꯕꯤꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯔꯥꯎꯟꯒꯤ ꯑꯩ ꯂꯥꯁ ꯔꯥꯎꯟ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯣꯖꯥ ꯕꯤꯁ꯭ꯋꯥꯅꯥꯊ ꯊꯤꯡꯉꯥꯝꯗ ꯂꯥꯛꯆꯒꯦ ꯑꯣꯖꯥ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯣꯅꯝ ꯋꯥꯡꯆꯨꯛꯅ ꯆꯠꯊꯔꯛꯂꯤꯕ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯁ ꯃꯁꯤ ꯂꯥꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯗꯁꯨ ꯏꯝꯄ꯭ꯔꯦꯁ ꯇꯧꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯑꯩ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯥꯛꯆꯅꯤꯡꯉꯤꯕꯁꯦ ꯀ꯭ꯋꯦꯁꯟ ꯂꯤꯛꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯃꯌꯥꯝꯅꯁꯨ ꯍꯦꯟꯅꯁꯨ ꯈꯪꯅꯔꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯁꯤꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯔꯦꯁꯄꯣꯟꯁꯤꯕꯤꯂꯤꯇꯤ ꯂꯧꯔꯤꯕ ꯃꯃꯥ ꯃꯄꯥꯁꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯡꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜ ꯊꯃꯣꯏꯗꯗꯤ ꯀꯔꯤ ꯐꯤꯜ ꯇꯧꯔꯝꯒꯅꯤ ꯑꯩꯅ ꯇꯥꯛꯄꯤ ꯇꯝꯕꯤꯈꯤꯕ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏ ꯑꯃꯕꯨ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀ꯭ꯋꯦꯁꯟ ꯂꯤꯛ ꯑꯣꯏꯔꯛꯄꯗꯒꯤ ꯃꯁꯥ ꯃꯊꯟꯇ ꯋꯥꯈꯜ ꯐꯥꯊꯕ ꯉꯝꯗꯅ ꯁꯨꯁꯥꯏꯠ ꯇꯧꯈꯤꯕꯁꯦ ꯑꯦꯁ ꯑꯦ ꯇꯤꯆꯔ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯦꯁ ꯑꯦ ꯒꯥꯔꯖꯤꯌꯥꯟ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤ ꯐꯤꯜ ꯇꯧꯕꯤꯔꯝꯒꯅꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯔꯥꯎꯟ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯝꯊꯕꯤꯌꯨ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯗꯤꯁꯀꯁꯟꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯦꯅꯦꯂꯤꯁ ꯑꯣꯏꯅ ꯐꯝꯃꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞ ꯑꯅꯤ ꯏꯌꯥꯝꯕ ꯑꯅꯤꯕꯨ ꯑꯩ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯃꯛꯇꯗ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯕ ꯎꯠꯆꯒꯦ ꯚꯥꯔꯠꯀꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯕꯤꯖꯦꯄꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯣꯏꯕꯤꯔꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯥꯏ ꯑꯣꯏꯈ꯭ꯔꯕ ꯑꯇꯜ ꯕꯤꯍꯥꯔꯤ ꯕꯥꯖꯄꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯝꯕ ꯋꯥꯍꯩ ꯑꯃꯈꯛ ꯂꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯥꯔꯂꯥꯃꯦꯟꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯝꯕꯤꯔꯝꯕꯅꯦ ꯃꯥꯅ ꯋꯥꯍꯩꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯨꯏꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯨꯔꯥꯟꯕ ꯆꯪꯉꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯨꯝꯕꯨꯗꯨꯅ ꯈꯣꯡꯅꯅꯕ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯨꯏꯁꯤ ꯊꯝꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯍꯨꯔꯥꯟꯕꯁꯤꯅ ꯃꯅꯨꯡꯗꯨꯗ ꯆꯪꯉꯛꯑꯒ ꯏꯃꯨꯡꯁꯤꯗ ꯆꯪꯉꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯍꯨꯏꯗꯨꯅ ꯈꯣꯡꯗ꯭ꯔꯕ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯍꯨꯏꯗꯨꯅ ꯍꯨꯔꯥꯟꯕ ꯃꯤꯗꯨ ꯃꯁꯛ ꯈꯪꯉꯤ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯍꯨꯔꯥꯟꯕꯗꯨꯒꯤ ꯁꯔꯨꯛ ꯊꯨꯡꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯍꯨꯏꯗꯨꯁꯨ ꯌꯥꯎꯏ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯉꯁꯥꯏ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯇꯜ ꯕꯤꯍꯥꯔꯤ ꯕꯥꯖꯄꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯄꯥꯔꯂꯥꯃꯦꯟꯒꯤ ꯁꯦꯁꯟꯗ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯊꯝꯕꯤꯔꯝꯃꯤ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯅ ꯂꯥꯛꯆꯅꯤꯡꯉꯤꯕ ꯋꯥꯐꯝꯗꯤ ꯅꯤꯠꯀꯤ ꯀ꯭ꯋꯦꯁꯟ ꯄꯦꯄꯔ ꯃꯊꯪ ꯂꯤꯛ ꯑꯣꯏꯔꯛꯄꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ 2014 ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯅꯔꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯃꯣꯗꯤꯅ ꯚꯥꯔꯠꯀꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯣꯏꯅ ꯋꯥꯁꯛ ꯂꯧꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ 5 times ꯁꯤ ꯂꯦꯇꯦꯁ 2026 ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯏꯍꯧ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯄꯗꯒꯤ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯁꯔꯥꯁꯟꯅꯈꯤꯕꯒꯤ ꯋꯥꯅꯦꯕ ꯍꯥꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯣꯜ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯄ꯭ꯔꯤ ꯃꯦꯗꯤꯀꯦꯜ ꯇꯦꯁ AI PMT ꯍꯥꯏꯅ ꯆꯠꯊꯔꯝꯕꯅꯤ ꯅꯦꯠꯀꯤ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯁꯤ ꯑꯗꯣ 2015 2016 2021 24 2026 ꯆꯍꯤ 5ꯁꯦ ꯊꯪꯅꯅ ꯁꯤꯗ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯃꯈꯜꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀ꯭ꯋꯦꯁꯟꯁꯤ ꯂꯤꯛ ꯑꯣꯏꯈꯤ ꯑꯗ ꯉꯁꯥꯏ ꯂꯥꯛꯆꯅꯤꯡꯉꯤꯕ ꯋꯥꯐꯝꯗꯤ ꯁꯣꯅꯝ ꯋꯥꯡꯆꯨꯛ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯀꯣꯀ꯭ꯔꯣꯁ ꯖꯅꯇꯥ ꯄꯥꯔꯇꯤꯒꯤ ꯑꯕꯤꯖꯤꯠ ꯗꯤꯞꯀꯤ ꯍꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯁꯁꯤꯅ ꯑꯅꯗꯔ ꯁꯥꯏꯠ ꯑꯃꯗ ꯊꯝꯈ꯭ꯔꯒ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯅ ꯀꯩꯗꯧꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯏꯅꯤꯁꯤꯌꯦꯇꯤꯚꯁꯦ ꯁꯤꯗ ꯂꯧꯕꯤꯗ꯭ꯔꯤꯅꯣ ꯁꯤꯗ ꯑꯦꯀꯥꯎꯟꯇꯦꯕꯜ ꯑꯣꯏꯕꯤꯗ꯭ꯔꯤꯅꯣ ꯔꯦꯁꯄꯣꯟꯁꯤꯕꯤꯂꯤꯇꯤ ꯂꯧꯕꯤꯗ꯭ꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯁꯤꯅꯤ ꯉꯁꯥꯏ ꯍꯨꯏꯗꯣ ꯃꯣꯏ ꯃꯁꯥ ꯌꯥꯎꯅ ꯀ꯭ꯋꯦꯁꯟ ꯂꯤꯛ ꯑꯣꯏꯕꯁꯤꯗ ꯃꯣꯏ ꯃꯁꯥ ꯌꯥꯎꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯕꯤꯖꯦꯄꯤꯒꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯕ ꯐꯪꯉꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒꯅꯦ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯁ꯭ꯇꯤꯜ ꯁꯥꯏꯂꯦꯟꯠ ꯍꯣꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯁꯥꯏꯂꯦꯟꯠ ꯏꯖꯨꯀꯦꯁꯟ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯙꯔꯃꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯄ꯭ꯔꯙꯥꯟ ꯔꯤꯖꯥꯏꯅꯦꯁꯟ ꯇꯧ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯣꯜꯂꯥꯎ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯏꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯔꯤꯖꯥꯏꯅꯦꯁꯟ ꯇꯧꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯉꯛꯆꯥꯎ ꯊꯦꯛꯄ ꯉꯛꯀꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯑꯣꯡ ꯑꯃꯗ ꯚꯥꯔꯠꯀꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯅꯤꯠꯀꯤ ꯑꯦꯛꯁꯄꯤꯔꯤꯌꯦꯟꯁ ꯃꯣꯔ ꯗꯦꯟ 20 lakh ꯍꯦꯟꯕꯕꯨ ꯎꯁꯤꯠꯇꯕꯅꯦꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩ ꯑꯍꯥꯟꯕꯁꯤꯗ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯑꯩ ꯊꯤꯖꯤꯟꯖꯔꯛꯈꯤꯒꯦ ꯃꯇꯦꯛ ꯈꯔꯀꯣ ꯃꯔꯤꯛ ꯆꯨꯝꯕ ꯋꯥꯐꯝꯅꯤ ꯐꯥꯔꯁ ꯔꯥꯎꯟꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯝꯕꯤꯔꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕ ꯔꯥꯎꯟꯗ ꯑꯩ ꯀꯟꯗ ꯂꯩꯕꯤꯔꯤꯕ ꯑꯣꯖꯥ ꯀꯤꯁꯣꯔꯆꯟꯗ꯭ꯔ ꯂꯥꯛꯆꯒꯦ ꯑꯣꯖꯥ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯡꯁꯨ ꯊꯝꯕꯤꯈꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ 2014 ꯑꯅꯧꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛꯁꯦ ꯂꯥꯛꯄꯗꯒꯤ ꯁꯨꯝ ꯆꯠꯅꯕꯤ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯁꯨꯝ ꯑꯜꯒꯣꯔꯤꯊꯝ ꯅꯥꯏꯅ ꯁꯨꯝ ꯀ꯭ꯋꯦꯁꯟ ꯂꯤꯛ ꯑꯣꯏꯕ ꯆꯠꯅꯕꯤ ꯁꯨꯝ ꯂꯥꯛꯏ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯆꯍꯤꯁꯤꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯠꯊꯔꯛꯂꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯀ꯭ꯋꯦꯁꯟ ꯂꯤꯛ ꯑꯣꯏꯕꯁꯦ ꯑꯗꯨ ꯃꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯂꯩꯉꯥꯛ
ki politics system sida kari ahongba kari akaiba lakpa yai amadi kari damakta koi gi union minister Damendra Paranda koi gi fam thadu ona tongan tongan ba mafam sing da gi haba tare kholau law wada ma na silent oina leiri bano amadi lengak sina karimta excel ko tri bano amadi pali ba lengak sina na su koi gi NEET exam sigi leak oi gi matang la mahiro sing chatra sing society tawkiba amadi masida chenaba mi sing koi khutak ta phagani haibagi ngasi fawda koi flax tok thopong ngamjiba kari gino 2014 dagi ahongba anoba lengak lakhiba dagi koi chanabi ona question je leak sum oira sum lain NEET khaki exam na te tong an thoma choba exam so koi question leak oibagi chanabi se dum lairi jamasida lakchani je koi india gi koi politics system sida kari akaiba kari ahongba lakpa yai mathang lakadoriba tam dadi haiba tare koi mahiro sing dagi so koi tong an ba sing potassium makha tan chatharakini haibagi su tong an ba koi thajaba su koi thambiri adubu politics masida chenade haibadi yade chenari but adu masigi da india gi politics da kari ahongba kari akaiba lakane habdo za mari chumna thamina ba hajari very nice question na haiji am phaja wahang ne maram di masi akoina sai peling listeners su thambi du ne laiba wave se hoi akoina budi masi example lawe na kana gomba kharan ni na mi mapagi wanga nge hai gani dubu nepal da bangladesh da sri lanka da tau gi du bagi wave se natte hai ningai ki su leite dugumba wave amani adaida momentum se kitang koi kino se india gi lai ba momentum se kitang wat isi maram kai no koi gi media dai lai ri ba koi gi mo gi bjp gi it sel mem na narrative se ma da puna na bu khot ne ba but sing ni yeng se kari gi no koi na sugum ba se hoi bjp gi matam khata da prime minister modi la kan da khatang thoi ha bi din na te ko jing kan su za kan su pan biri AP gi convener su mamang da kisu tum tau na lai dai da why masigi handa ki issues da jida ka do bogi masi a chau ba kanu ma ori no watho ma ori no hai basne to chalak pa adoga to chalak pa se da mamang thak ta pha gi mayam su kanam ta madu gi accountable set tau ta ba aduna hoi bureaucrat general me bureaucrat pu phara ga to pa ya ya madu torom ya ma di si agency ma general me du phara ba ya di gi na gi coaching center ma general me pha ba khot ki ba madu gi koi gi kenu di lei gi adu pu maduna akoi gi lady issue si solve tawrabra di tawde maram di kaino da koina top tier da lady ba chenari ba mi sing si sungau yaude ba sungau yaude ba aduna ne masi koina dum issue ne leido ja da handak ki live issue sina ka dobu gi no leak paper leak si katana tana why this has become a political movement or a social movement of students and youth na haire isi kari no haire ka da khira ba haita maram di kaino da kananoma watho ma thoi hara kana ma chama su heta phara ga heta loisen ba political accountability haiba man lei dana ko hari isi kaino education ga mari leinan ba thabak ni na or madu da thoba watho ni na education minister do accountable oi bi haiba ni it's a very democratic oi ba rightful ba question ne ki su kai de na di lawe ba adai da si amu ko ni wi yeng du se huji la pa ri ba lenga si hoi moi lak pa gi di NEP 2020 ga na pore ek ai di harak pa ya adoi wakhan di BJP de lairi ba koi gi Dhamendra Pradhan ke khiwa na te da union minister de lai hi pak pa si yo he yaw de hai ta finance minister ni ga ta sirama nirmala sitharaman ga taw ba se koi gi telu chanu ga na ga adu ga ba dai de handak ti koi da na ka da na kana na ki re ni roi bu ka re kari taw bi ona tilo gi matang ni temperature handa ba ni ga na ji ga taw ba sigum ba adu sig level of thinking in education da yamna political will amaga loina na sigi amot pa je sengdora kani ka hai ba je miyam da maroina mahiroi sing da naha sing da madugi kanu si urakta bana ne hai tare madugi hopelessness sama lakpa adu thaja badu lairakta ba adu ragadi accountable koyu haibani ma generam de haiban nate but at least from top to bottom amutang ni masi ai singdok pada mathau tauge or singdok ke haibagi will ma utte haiba sai AP go jang su thambi do ngak chau thega ai khoi de hai kaino ne largest democratic ke ba na party ni world na tau dana aduni na makhoi ki mayok ta ngang ba it's not just about Sonam Wangchuk ki wak nati India da dissent voice the crackdown the raise even ai isamak su victim amani na moi ki mayok ta ngang ba ya de hai bani ne
अफबु होइगरा फत्तबु होइरा कई हारा कनो अखोय थोबा तौनी नोय थोबा दुम लाइयो नोय प्रजाने हारागदि इट्स नॉट अ डेमोक्रेटिक सेट ऑफ कनो गवर्नमेंट नत्ते हाबसिदि अदुने अखोय इंसाइ पंजरी जा हानबदा ऑथोरिटेरियनिज्म की होइबा मीन ngang तारोय मारोइना अदैदि नोंनिंग रेम अखोय इंडिया दा लाइबा सिस्टम से पूरा कनोनी दा पूरा कहनी फोला तारबा सिस्टम ने हाय तारे अदैदि मीडिया खरा अदैगि दे मखोय की डाई हार्ड अखोय की आईटी सेल खरा थादोगा मु ममांगी सोनम वांगचुक की चरा हेन मदनी ने माजे पाकिस्तान आईएसआई का सबनरे गायन तौबीदना का मयाम है तो वा असुगुम बगोय की कहनी नेरेटिव से कहनी लाना संदुआ कांदा ओनली कोई की जे हारी बगोय की का कांबूज दंग थागलगदी यानी अते यामा त यारो है सिस्टम से दबु नसागी कनाना थाजर गदुइनो बा करम महैरोइना आशा उरखिदुइनो बा मदुगी कहनी अचौबा इहोदुनी लाई अचौबा मईदुनी लाई से अदुन मोमेंटम से खोगी हाना सीजेपी इन तौरमदगी सोनम वांगचुक यौसलकपदगी अमु मोमेंटम से सागले अदु यामना पीसफुल ओइबा चंगजेब डेमोक्रेटिक कनोस इस द यामना ब्रूट ओइबा फोर्स अदैदे हेक्ता ngami mataगुम अखोइ जायजबदो किसु कायदेना इंगना तमना लागा कइनो पांबी दो हायदना मागे एटलीस्ट केनो गो की सेक्रेटरी लेवल हायसु यारिनी को मिनिस्टर मक हेक नत्रस अदुगुम लेवल ला था कई कइनो तविसे खनबा याबना कय डायलॉग हायबसे बीजेपी लाइंगा त सुनो यावदेबा अखोइन उजबद डायलॉग हायबा फमिनरगा इवन मणिपुर द तौरिसिना सिसुसी डायलॉग तौरगा कइना कइनो मीन ngangi ba prajana अखोइन ngangi से कनान तारे ता बाकी ओसु चिंगबो ओसु कनान बु तारे मोय थोप दुम तौ लेरिसि असी फत्ते है अदुन पॉलिटिकल कइनोदा हंबिगी वाहंदुई मतुंग इन लाकदोरिबो पॉलिटिकल डायनामिक त करी होम लापक याबगे हायबसे अखोई की मियेंग ददी मसे इट्स अ वार्निंग सिग्नल ने लौजगे मरम दिगिन बीजेपी से फैट बॉय रे हायबा फैट बॉय रे हायबा मो कोई की अलाना फलाना उल्टा पुल्टा तो नत्रगदी मोय हाना मांग रदौने ऐसे मगदी अदुगी कनो से फोर्स से तौ लेरगा मियाम नंगांग मसे तादबी फार्मर्स की प्रोटेस्ट कयाम उग्रे कोई माइनॉरिटीज की प्रोटेस्ट कयाम उग्रे कयाम सीग्रे नुमित कयानी लंबी थत्तना सलमाबाग की इशू लेग्रे फार्मर्स की इशू लेग्रे हुजिक स्टूडेंट्स की इशू लाई सी ऐ हाइसनी तारोइन ताद्रबनी ऐ कोई दिए तौ लेरगा सिदे कने फॉरेन ट्रिप चतन लेरी सिनी ने मणिपुर दसु पुसनिंग बने असेंग बदी वारी जे दो मथन राउंड में फंगरे मणिपुर दसु क्वेश्चन मरम दे कइनो चामान नै आइबा सिदिस मंगाइना ताद्रि सिनी कदान ताद्रि सिनी ना चक चारा ब्रो न हंग असai हिंजा दो कोइ मान थोंगे न उल्टा पुल्टा खुम लै रे बा सोंद पौमिना हंगनिंगी बा मी खंगनिंगी पोतो खुम ददना आई मसे पल्ले दे वारो बिनो दु बु नो निंगे हैबा करीब चंदेल के टेक्नोपोल के सामने थोंग सागरे जे नो यार खंगी का है को हम इररिस्पांसिबल होइबा इनकम्पिटेंट होइबा सुगुम्बा कइनोजिना पालाबनिना बोथ स्टेट एंड कोई यूनियन दा को सेंटर दा पालाबनिना मियाम से तुम खांग ngou दु ngou हाय जे कोई मणिपुर खतन ते एवरीवेयर मसी तौरे हाबा अदुना मदुगी अचौबा मयेक लारब खुदम हमनी लाई से अदुना मसीगी वेव से ओय सीजेपी ना पॉलिटिकल पार्टी मो ओरगा बीजेपी फाइट तौर कनी हायबगी वन नतबा बट दिस इज अ कोई जाय कनो न हाय वेक अप कॉल मनी मियाम दा सुसोय सोदरमगी लैरिबा इनकम्पिटेंट होइबा मन कोई यूनियन गवर्नमेंट की मिनिस्टर सिंह याम यावरी आई पनिंग दा वानी है कोई मंत्री नि हायबदा हे पक्तबा यादबा क्वालिफाइड ओइदेना लौजबा हाय तारे को अदुगुम्बा मी म्याम यावरे अदुननी अदुना मसीगी पॉलिटिकल की कनोसी येंग तारगदि अखोई वखंददि ममी सामकबगुम्बनि लवे मदुदा अखोइना मोमेंटम से मतांग चाना कोइगे मफम चाना कोइना योहनिंगिबा म्यामदा मरोइना नहासिंगदा महिरोइसिंगदा मसी योहलकांदा लाकदौबा करी मफम अमदा कदाइदनो माइ कोइना मसीगी कनोसे ओंथोप ngambagi खुदोंग चाबदो फंगगनी हाइबगी वखलोन आई थमजगे ताराचारी ओजा मथंग आई ओजा दजो आई लास्ट राउंड लाक्सगे दुगा आई मथंग जिना ओजा आजमादा लाक्सगे ओजा खोगी ओजा किशोरचंद्र जो थंबीगी वाफम दुगा हाफेट मरी लेना खोगी हाइजो तारे खोई अहोंबा दि लाखरे खोई लेंगाक से चो लेंगाम लाखिबदगी अदुबु लीक ओइबगी फाकिबो मीजे चेनर में हाबी फागी मिसे असुकी मतिक यामे अदुबु मखोगी रिजोल्यूशन जे सुमाइना ताखरे हाइबजी ngasi फावोदा महिरोइसिंगदा अमने पब्लिक ता हाइबा तारे क्लेरिफिकेशन पीबजिमदी यूदबगी फिबम दि लेमा फारे चेनरे हाबगी फाबदेम फागरे एसे लॉयर मोने एसे एडवोकेट मोने जा कमाने थंबिनिंगी मसी मतम यस याम रेलेवेंट होइबो क्वेश्चन ने ओन थांगैस से एग्जांपल ओइन एकता पिगे हजिक थोइबसिना लेखरकांदा अखोइना यामना अखोइ मणिपुर दा थोखिबा 2016 गी MPSC की एग्जाम की अखोई थेंगनग्रे
खनबा मीसिंग हल्लगा अमुक एग्जाम तौबा अमुक कक्थटपा अमुक हल्लगा तौबा सुप्रीम कोर्ट यौरकान सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन पिरा अगर अमुक तौरकान ला फाइनली लोइसनगिबा सी 2016 की एग्जाम सिना ग्लेरिंग एग्जांपल सिदा डायरेक्शन अमा यावे CBI ni inquiry tauba in hairiba exam dugi matangda ngasi aduda phanggiba board ki haitare MPSC ki kana aikogi mara leire natraga namadugi findings ama public ta white paper ama kari ma thokiba urabrai koina sini court ki tawfam thokpa duty ama di tawre hojik si amok adugi matungda tawrakan la masigi execution lakpadani court na yam thina maramdi court ki oiba own power leite on madugi executing power se adi state ki leiriba police sing amasung ato to pa agency sing da depend dawe aduna sigi pot si aikoi court na karamba direction da based tawra kana kamaina masi utilize tawra madu execution da onthokani thabu oina onthokani haibusin amarois masi dani praja gi achuba role ama lais hojik laiba ihose masi it's a kind of response ne praja gi masi ji kam yam na aikoi gi praja sing na seriously lawi haibase masi aikoi da piba right amaneba democratic right amaneba constitution na piba masi praja sing sina khangri yam laina lawriba mana india da nataba china da lera magadi masi gi value ji they will know makoi khangang maneba oh sidian aikoi hojik su khangdriba yamna laina lawriba masi da se aikoi na ahan ba question na mahangeba root matter aikoi gi panelist aikoi tamona hai aikoi gi मीसिंग याम एडामेन नोइबा वरी सानबगी डायलॉग की लेतबा तौनिंग तौनी हाइबगी एटीट्यूड मसिदा अकाउंटेबिलिटी इरेस्पॉन्सिबल हाइनिंग बे स्टेटमेंट हाइबी मसिदा प्रजा सिंगसिना सुम रिल अमी यंगबै मोंग दम ताथोकपा मखोइदि इंपैक्ट अमत लेतबा इट्स डेंजरस मसि अंग साथीबा लेना अमने जे कोइ खंग्री बोजिफो si achobo cancer am koi last stage tane koi khang ka dawri si BJP khakta nati BJP da nati Manipur da India da lai si BJP su lai Congress su lai Aam Aadmi every political party makhan lai gre si loine effect udori ne bai koi amata ne ba chap ma nai si the education system hai ba se si di yamna maru ba pillar aikoi gi ek angang oi dei tamak ma tam da masi aikoi gi leiri ba angang sing tammi sina hayeng future gi nation si gi pillar ne hari ni masi bu semi ba mabu makhong so mi ba potu ne ba education hai si sina ne ba loine leibak si chalai ra kadori si adu da aikoi na ngasai gi aikoi gi pi ri ba right che aikoi phasana exercise ta urabra aikoi kayam yam phoba aigi exercise aigi right se constitution pi ba si kayam yam sokchal le ba si isana khangjada ba se it's very dangerous quite gi sathi bani masi ahan question am hange do we really elect our representative aikoi se aikoi gi representative ne na leiri ba MLA minister mayam se aikoi na aseng ba khallabra ne nati aseng ba khallibra aigi mihut laba ma se aigi mihut ne ba aina thagat pa ne ba aduna aikoina thangat pagi level se constitution da piri ba MLA amagi power minister amagi power chief minister amagi power constitution da yauri adudagi he na wang na thangat lisi kari gino aikoi gi praja da pi bane ba constitution se preamble da yawi ba an ba wasak pa praja da piri me aikoina ne pairis everything aduga aikoina ai nang si XYZ si nang MLA minister oiro haibane masigi do we really elect our representative haiba question si dani every root cause si khangdraba aikoi gi icha do kanna nit ki exam ta halli yengo kanna pressure leibadagi natragana exam si cancel tawbadagi mi ma siri one mi kun thra sibagi wari ne hoje aikoina ngangnari si concern di mi amane ba mi ama kanbagi damaktal supreme court si ahing tumdabi da hogat laga case tawba yari ne tawri nebo mi amagi right aikoi gi mamang da leikhre aikoi gi aphawa anchor amani Republic TV gi ai maming pandra su loin khangna nga hatani Supreme Court na out of turn da tawraga case lokhat laga magi just minute ama magi nong jail da leigadra haibagi damakta concern da court phamaga order tari interim protection period angang ama sibagi damakta di aikoi kari tawrage haibase aikoi as a lawyer mo so I am asking myself ai sa so hangjari aikoi mi khudima concern ne si every high court sida aikoi gi Manipur gi da so hoji gi high court gi just ani ahum khatani leiri asukimati wa khrajani makhoi si haibai di mina di amna concern si karai di soirak pano sarkar da gi ne ba si loina si aikoi gi constitution gi right to pi da gi ne ba aduna overall yang pamatam da in second session sida in hygienic badi
ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯪꯖꯒꯗꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯥꯏꯠ ꯈꯔ ꯄꯤꯔꯤ ꯀꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯔꯥꯏꯠꯁꯦ ꯑꯁꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯁꯣꯛꯆꯤꯜꯂꯦ ꯑꯁꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯪꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄ ꯍꯛꯁꯤ ꯐꯪꯗ꯭ರೆ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯁꯤ ꯏꯟꯐ꯭ꯔꯤꯟꯁ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯂꯥꯝꯁꯜꯂꯛꯑꯦ MLA ꯅ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯣꯏꯔꯦꯅ ꯃꯁꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝꯅ ꯊꯨꯅ ꯆꯦꯛ ꯇꯧꯕ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯋꯥꯈꯜ ꯂꯩꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯟꯁꯤꯌꯁ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩ ꯉꯁꯤ ꯐꯣꯔꯝꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯑꯩ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤ ꯊꯝꯖꯅꯤ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕ ꯔꯥꯎꯟꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯕ ꯃꯔꯤꯛ ꯆꯨꯝꯕ ꯑꯃ ꯊꯝꯕꯤꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯩ ꯂꯥꯁ ꯔꯥꯎꯟꯗꯁꯨ ꯂꯥꯛꯆꯒꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯊꯪꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩ ꯑꯣꯖꯥ ꯕꯤꯁ꯭ꯋꯥꯅꯥꯊ ꯂꯥꯛꯆꯒꯦ ꯑꯣꯖꯥ ꯂꯥꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯛꯁ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝꯗ ꯃꯁꯤ ꯀꯔꯤ ꯑꯍꯣꯡꯕ ꯀꯔꯤ ꯑꯀꯥꯏꯕ ꯂꯥꯛꯄ ꯌꯥꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯙꯔꯃꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯄ꯭ꯔꯙꯥꯟ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯀꯔꯤꯗꯃꯛꯇ ꯁꯥꯏꯂꯦꯟꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕꯅꯣ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯦꯖꯤꯁꯂꯦꯇꯤꯚ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯂꯩꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯀꯔꯤꯗꯃꯛꯇ ꯇꯨꯃꯤꯟꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕꯅꯣ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯥꯏꯠꯇꯒꯤ ꯄꯦꯟꯗꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯟꯗꯦꯝ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯍꯩꯁꯤꯐꯥꯎꯗ ꯍꯥꯏꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯄꯦꯟꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯍꯩꯁꯤꯐꯥꯎꯗ ꯀꯔꯤꯝꯇ ꯉꯁꯤꯐꯥꯎ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯄ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯤ ꯃꯁꯤꯗ ꯀꯔꯤ ꯑꯍꯣꯡꯕ ꯆꯦꯟꯖꯦꯁ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯄ ꯌꯥꯏ ꯃꯇꯨꯡ ꯇꯥꯔꯛꯄꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯁꯤ ꯒ꯭ꯔꯥꯖꯤꯌꯥꯟꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯇꯤꯆꯔꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯑꯄꯨꯟꯕꯁꯤꯅ ꯄꯨꯟꯁꯤꯜꯂꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯃꯊꯪ ꯂꯥꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯛꯁꯀꯤ ꯇꯥꯝꯗꯗꯤ ꯀꯔꯤ ꯑꯍꯣꯡꯕ ꯆꯦꯟꯖꯦꯁ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯄ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯑꯣꯖꯥ ꯂꯥꯁ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕ ꯔꯥꯎꯟ ꯑꯃ ꯊꯝꯕꯤꯌꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯁꯤ 91 ꯔꯦꯡꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯔꯞꯁꯟꯗ 182 countries ꯁꯤꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯐꯝ ꯀꯟꯕ ꯉꯝꯖꯔꯤꯕꯁꯤ 91 ꯅꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯀꯔꯞꯁꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯁꯥꯏ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯁꯤꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝꯁꯦ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯔꯞꯁꯟꯁꯦ ꯁꯤꯗꯒꯤ ꯂꯣꯏꯅ ꯍꯧꯔꯛꯀꯗꯣꯏꯅꯦ ꯑꯗꯣ ꯉꯁꯥꯏ ꯅꯤꯠꯀꯤ ꯃꯃꯥꯡꯒꯤ ꯃꯦꯒꯤ ꯇꯥꯡ 3ꯗ ꯊꯥꯒꯅꯤ ꯇꯧꯔꯝꯕꯗꯒꯤ ꯄꯣꯁꯄꯣꯟ ꯇꯧꯔꯒ 21ꯗ ꯊꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯗꯦꯠ 16 ꯖꯨꯂꯥꯏꯁꯤꯗ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯁꯤ ꯍꯥꯏꯗꯣꯛꯄꯅꯤ ꯑꯗ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯇꯨꯗꯦꯒꯤ ꯀꯣꯠ ꯇꯧꯔꯛꯄꯗ ꯉꯔꯥꯡ ꯅꯍꯥꯟ ꯍꯥꯏꯗꯣꯛꯈꯤꯕ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯁꯤ ꯐꯥꯎꯗ ꯑꯥꯎꯠ ꯑꯣꯐ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ 720 ꯁꯤꯗ ꯅꯤꯌꯔꯂꯤ 600 ꯑꯕꯞ ꯐꯪꯖꯒꯗꯕ ꯑꯉꯥꯡꯁꯦ ꯑꯣꯟꯂꯤ 82 ꯈꯛꯇꯪ ꯐꯪꯕꯒꯤ ꯂꯤꯛ ꯑꯣꯏꯔꯛꯄꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯒ ꯍꯥꯏꯗꯣꯛꯄ ꯐꯥꯎꯕꯁꯦ ꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝ ꯑꯃꯈꯛ ꯃꯅꯨꯡꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯨꯔꯒ ꯂꯩꯔꯦꯕ ꯀꯔꯝꯕ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯃꯣꯠꯄ ꯌꯥꯝ ꯊꯤꯅ ꯃꯣꯠꯄ ꯏꯖꯨꯀꯦꯁꯟꯕꯨ ꯂꯩꯈꯥ ꯇꯥꯍꯟꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯚꯥꯔꯠꯀꯤ ꯍꯧꯒꯠꯂꯛꯏꯕ ꯇꯨꯡꯒꯤ ꯌꯨꯝꯕꯤ ꯑꯣꯏꯒꯗꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯕꯨ ꯍꯠꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯟ IPL ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯃ ꯂꯩꯗꯅ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯤꯛ ꯍꯥꯏꯅ ꯄ꯭ꯔꯤꯃꯤꯌꯔꯒꯤ ꯐꯨꯠꯕꯣꯜ ꯁꯥꯟꯅꯕꯒꯤ ꯇꯧꯔꯒ ꯅꯍꯥ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯌꯣꯛꯈꯠꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯁꯣꯝꯗꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯟ ꯄꯦꯄꯔ ꯂꯤꯛ ꯍꯥꯏꯅ ꯏꯖꯨꯀꯦꯁꯟꯁꯤꯗ ꯇꯨꯡꯒꯤ ꯌꯨꯝꯕꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯒꯠꯀꯗꯕꯁꯦ ꯁꯤ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯂꯤꯛ ꯑꯣꯏꯍꯜꯂꯒ ꯁꯥꯇ꯭ꯔ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯏꯖꯨꯀꯦꯁꯟꯁꯤꯗꯒꯤ ꯅꯥꯊꯩꯍꯟꯅꯅꯕ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯕꯨ ꯃꯥꯡꯍꯟꯅꯅꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯔꯀꯥꯔꯁꯤꯅ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯍꯣꯠꯅꯔꯛꯏ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯪꯖꯤꯟꯕ ꯐꯩꯌꯦꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯌꯦꯡꯕꯤꯌꯨ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜꯒꯤ ꯁꯤꯅꯥꯔꯣꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯨꯝ ꯌꯦꯡꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯔꯥꯖꯅꯤꯇꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ BJPꯅꯅꯦ ꯋꯥ ꯑꯃ ꯉꯥꯡꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯄꯥꯀꯤꯁꯇꯥꯟ ꯄꯟꯗꯕ ꯃꯨꯁꯂꯤꯝ ꯄꯟꯗꯕ ꯁꯨꯡꯌꯥꯎ ꯌꯥꯎꯔꯣꯏ ꯍꯤꯟꯗꯨ ꯃꯨꯁꯂꯤꯝ ꯄꯥꯀꯤꯁꯇꯥꯟ ꯁꯨꯝ ꯀꯣꯏꯕ ꯇꯧꯔꯛꯏꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯒꯤ ꯚꯥꯔꯠꯅ ꯁꯣꯏꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯁꯣꯊꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯁꯤ ꯐꯣꯔꯃꯔ ꯚꯥꯔꯠꯀꯤ ꯏꯍꯥꯟ ꯍꯥꯟꯕ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯣꯏꯔꯝꯕ ꯄꯟꯗꯤꯠ ꯖꯋꯥꯍꯔꯂꯥꯜ ꯅꯦꯍꯔꯨꯗ ꯇꯥꯏꯅꯔꯤꯅꯦꯕ My question is, laksaningib wafamdi Sonam Wangchuk si is a educationist, scientist, and the Raman Magsaysay Award 2018 the piraga akogi world gi oina role model amane pidam nafam oy misak amane ngarang nan West Bengal da mayor gi da kaino election gi taw matam da kara aba BJP gi nupa aman hiring he is China's Asian hiring Lura Adra educationist amabu scientist amabu reformer amabu awang thak to pukhatlaga punna phaminaraga lebak sigi anoba mayon namada sangsin hanbungamba misak to now today chhatra singi damak tungi yumbi gi damak question gar hangugi damak ma se akogi desdrohi ohalle terrorist ni hairim Lebak nungsidaba Bharat ki mayok to lepa
every question hangu mi khuding makse si system ni the question hangu mi khuding makse bharat ki mayok to lep mission ni you are a terrorist and high ngamine. What kind of democracy is this? India is one of the largest democracy in the world. Is it the largest democracy we are experiencing right now? Akoina largest democracy ni hairiba Bharat lairiba citizen amoina akoi sigi democracy jigi akoi drop amagi ising bawa koi thakbu phangora ba sigumba muangi democracy jidi wang hangba yadaba democracy huran mana lusingba democracy huran bagu suglep lestri vote huran le MLA huran le MP huran le naha mayam amagi question huran le still now Ram Mandir gi paisa mayam ama dan to huran gi bagi huzik su phongpong sana Bharat sida thodok si thoi we are very shameful Pitribi gi leiriba laibak sing gi mamang da koi adumi mati ikai re mai thambam khangak tre si kanan oyan bano it is only the work only and only the work of the Bharatiya Janata Party gi natra Moina Toba Papa Mayamley, we are praising a good target level. Why Shigumba Laibak Amagi Walda quite missing Yamba Laibak Amagi Adusu Yutna more than 60% Hegalava. Adugumba Yut Mayam, Nam the Nabagi the Mukta Labor, Laya Waitadi. We need to sense this government at the center, as well as in different states of India dana koi sigi lengak se sigi koi ngak chau the padu ma sigi lengak se koi hongdok bum sang ne Manipur gi miyam Bharat gi miyam koi punna wakhan tamin na ba sang ne I am very surprised sigi cockroach aina thun gi basisu Chief Justice of India Surya Kant unemployment youth and who are giving message to the mobiles they are just like cockroach. Bharat ki leiriba naha thabak phangdraba kangau naraba leiriti tamji luraga thabak subum khangdadana punsigi hingbam khangaktraba naha mayam do ngasidi moina onjillaga cockroach haina koi da haibiri cockroach ganan ohen mano who make us cockroach who make the youths of the India cockroach ganan ohen linno adudi Laibak sigi leiriba sarkar jina ohim natra education system bu laikha tahanba leiriba lengak sina pameba maramdi leirik hairuba mi jingna laibak tu gi oiba situation understand tawruga they rise and ask questions to the power holders shakti pairi bujing the question hangbangam bagi thonga je leirik haiba mi jing ji de leiriba and Bharat sida leirik haiba mi yam leiri matik Moina Kanjari Badumba plan, Moina Kanjari strategy, cutting Moxe, like Hatar Kania was Moi Ubuduna, Mogi Matak the question, cutting Moxe, either Aman Natraga Amamaran, Sizilaga, Pananaga, Hutna gave us Yamba himself, Pamin River, Yamba himself, Kudam Mumunev. Sigumba. Layak amada sigumba sasan amada sumna laigedabagi mahutta Bharat ki miyam loina na Manipur ki miyam akhoi se punna mikap ti thoba jane sum uzabada hogi tumda mi hogdo polui yi adagi handak ki NEET ki exam da Manipur dagi nearly 10,000 to 11,000 aspirants chhatra Iran thoe Abhijit ji ke laye 6 June da jantar mantra dana haure kanagi damak sigi NEET ki thariba chhatra jingdu gi justice phangnabagi damak question leak wenabagi dam single parent from Manipur single student who are going to give the NEET examination come out on the street even press conference to bangamdrasu Dharna ama famangam drasu, protest ama tobangam drasu, mobile folder, kaino video masam tu semaga yaningda bi khula mo tung upira oba. I was very surprised.
करी मणिपुर की छात्र लिसिंग तराबु नीट की एक्सपीरियंस लेबसीदा मोई दमकता वांगरू नोंगसुक वांगरू माय पोने सोनम वांगचुकना चरा हेंदना नॉट ओनली देम AISF छात्र संस्थान लुचिंग कया यौसिलतना भारत पुंबगी नहागी इहोम सागलब मतमजिदा मणिपुर की नीट थागिब छात्र जिंगी पेरेंट्स नत्रग छात्र जिंगदुदगी अखोईदमक जस्टिस पियु अखोईदमक अचुंब फंगलु गायब खोलाव मोदक्तंग मरक्तुद लौबिरम तारदिगो we will be very thankful अखोई अईसा प्रेस मीट तौजगी बनी सिगी नीट की एग्जाम की मतंग सिदा री एग्जाम तौबदुसु गवर्नमेंट सिल्लगा चथोक चसिन की करीगी बस पब्लिक व्हीकल्स सिंबीदन खोतना अरापदगी लाप कईदब मागी सेंटर जिंगजिदा आंगांजिंगजि थिनबीदन खोनब अदुमाइना थबक पाइखटपियु आंगांजिंगजि विक्टिम ओइरबनी अदगी एग्जाम दुगी थारोगा फॉर्म सबमिशन तौर मतुंगदा कराई भावगी जांगदा रिफंड तौरखरे नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ना सिगुंबा मयामजिगी कंसर्न ओइबा पोट मयामसे वी आर डाइवर्टिंग समवेयर अखोई डाइवर्ट तौरगा लेरेबा हुजिक हुजिक लेरिबा सिगी फियमजिदा कोई सुम लेतारगदी हेन्ना हेन्ना सिगुंबा अवाबा हेन्ना हेन्ना खुदोंथिबा हिंबगी अदुगुंबा आथल लेरक्तबा मिसक अममम अखोइजे चौखलई मतिक सुम ओइरकनी जे मसी अखोइ सुम उबजे सुम फंजिलई अदुना वी नीड्स टू रेस आवर वॉइस अखोइ वॉइस मयाम अमा अखोइ थांगतपा म चंगी ट्रुथ इज ऑलवेज ट्रुथ ने अदुगी ट्रुथ तो नथैनब होटनबदनेबा ngसai system sida yauriba kangbu system sida leiriba kangbu who are getting the benefit khudong chabu phangniba system sida yauriba kangbu duna system je semdokpa je supam pamde maramdi moigi leiriba khudong chabu du mangadabnina adugumba system je honganji semdoksi na laujruba mayam sineba moina namjin laga ngasi akoigi awafamda tahalisi Shibu democracy की मसर लो, शिबु लीडर मगी क्वालिटी लो, इफ लीडर मोइतादी democracy सब पर लेवा मगी losing बम मोइतादी that person must have the concern for the citizens, मागी लेरी वो नागरिक सिंधुगी माँ खत्म ठोक तब राब, मियाँ मकोई लेरी जिबु मोई वो शक्ति पहल लगा, अकोई की मतता मो ओंजिल लगा नैरंगो बगी दमुक्त सरकार जी शेम इब्राब Why they are trying to suppress our voice? अकोई voice नमगनब मोई कइदो वे होनरी नो अन सिगुंबा voice नमगनब होनरी बा losing bosing सिगुंबा voice बु मांगनब होनरी बा losing bosing पार्टी सिंग सिगी मथक्ता लैरिबा प्रजा मियाम अकोइना मतम चाना एक्शन लखत हौद्रबा अदुइतादी हौजिकी जनरेशन अखोइद नते लाकदोरब जनरेशन लिसिंग सु हौगतप ngमदना दुम लाइखा तारग लेगनी हाइबसे सिमा अखोइ पुन्न खंगमिनसे अखोइ हुजिक थौदांग मयाम अमा लौब चंगी पृथ्वीद लेरिबा चौखतप लेबाक सिंजी येंगबियो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन लाप मतमदा दिस डेवलप्ड कंट्रीज आर नॉट डेवलप्ड इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन चौखतप पोरप नते करीने चौखत पुरै because of the education revolution की revolution दुना ने बंगसी अमेरिका जापान सिंगापुर नॉर्थ पोल लेरिबा अखोई यूरोपियन कंट्रीज में हम बंगसी चौखत फंगिबा एजुकेशन द फ्री एजुकेशन पीबा ngamiba शांति लेबा अमम ओइबा ngamiba because everything is the root से कराई दे लाख हाई मतम द एजुकेशन दगी लाख पनेबा अब एजुकेशन जे नंगनब होनब मंगनब होनब आइना होनरिबा दुगुम लैयाक से मोइन पामिसदि कइनो एजुकेशन जे लेखा ताहनबा तुंगी युंबिरोन मंगनबा धर्म द युंफम ओइरगा डिवाइड एंड रूल पॉलिसी सानबा काउप अमगी मरक्ता हु कामजिलगा लैमिनरिबा मसेन फुगाइनहनबा सिगुंबगी राजनीति दुना खुदों चाबा सुम फंगलगा लैबसे मसी हुजुलिक लेरिबा लेंगाक्सिना पामे सिगुम लेंगाक्सिनेबा खोइना मरु फुन्न मुथतपम चंगिसि सि मरु थारिबा मरुदो कोथोगा फुक्तोद्रबा मयोन जोंगलंग्रबा हुजिक मरा तारगा भारत सिदा जगा खरददि लेइरबनेबा
अदु लेरिबसे मसी उजु याम थत्पम संगी मरु फुपम संगी पुलप पुन फुअगा लेत्रिङै मणिपुर शांति लेरोय भारत तसु अखोगी विकसित भारत अखंड भारत गाइना बीजेपी ने मंगरिब मंगलान जे इट विल नेवर विदाउट एजुकेशन याउदना सिगी मंगलान जे कैदोंगैदा मपुंग फाबा ngमोय जापान 1945 हिरोशिमा एंड नागासाकी द नत्रो वर्ल्ड की क्वाइदगी शक्ति लेबा बॉम्ब थादगिबा within 20-30 years 1945 ta bom thadagraba matung sahi kunthra gi manungda world gi technology gi field da Japan na dominant to ngam world market why because of the education adu ngasi bharat na british da gi english tambajo hewda ba sigi kangbu je british da gi english tamba hewda ba moina hewri ji only divide and rule policy moi founder everybody knows shown the Bharat Ningtam na horna bagi khonjang mayam ama Indian freedom movement sangai da British ki akoi gi pakhulo na British da support torga laigiba mayam duna ngasi di kaidora laibak si pairak padagi British gi shasan du gi matau dumuk ne ngasi akoi na constitution 1950 da B.R. Ambedkar gi Indian constitution chatnaraba matung ngasi 2026 phau ba koi constitution bu namjil laga misusing the constitution ruling to honori 543 Lok Sabha gi leiriba Rajya Sabha gi leiriba jingdi absolute majority phangwa agoi constitution semdok na bagi lambi rom da moidi adum doina hoi khong thangjil leba 240 ka gi natraba agoi BJP na including NDA hojik 293 ne moina phangiba sitsi now 360 2.5 MPs si phangna moi kana target tawriba si target si vote tawraga BJP de lepiga karakhiba MP MLA ngaktaraba hojik 295 leiriba MLA MP leirisi adi karai de lakpo MP no akoina vote thadagiba akoina vote pigiba adugum MP mayam du MLA mayam du now kai dawra hojik di auction laure jeep car auction law budu maina ne sigi kendra gi MLA 5 crore nakut thangalu yaraba very funny politics it is a very funny democracy akhoi mandate miyam gi mandate to bu vote card matung da phagi woinu wonba adugumba democracy je bu karam makhang gi democracy no MP MLA leina bai da muktaraba moina sakar pairisi moigi namjaba level da hot no ba laibak sagatna ba mangin thana ba hena phoba mai kai da punana ba adugi mahutta constitution semdok na bagi damakta MLA hoi member of parliament masing suna ba ina MP mayam am hojik madang thugai ra pada West Bengal karam bibam laigre tongan ba party jing gi MP mayam am hojik kamain tawri kwai dai laibak thiba mana any criminal case ta corruption da kari da scam da sin na mayam je hek sigi party ji da yaugraba sida sangraba moi je dhunna goi sangum na iru jaraga goi gi gari aitare morong ba goi gi gari ani ganga gi singna ga sai khai raga pap nong amta leitraba pura sang thokraba mi gi tai toina tohlle ba ani sigi democracy jadi marketplace all eva buying and selling of the MLAs and MPs India की फतगरवा democracy है ना भगत सिंह जवाहरलाल नेहरू सरदार पटेल चंद्रशेखर आजाद सुभाष चंद्र बोस मयाम इन सागलम निबा भारत से गजीदी लोइरे कैथेन ओल लेबा करम कैथेन MLA MP लैबगी कैथेन ओंखल एब सिगुंबा democracy je masi akoi semdok mo sangi kanan semdok ko no hai matamda we the people of India preamble gi hanba line da yauri ba we the people of India je sina semdok po natragadi hojik leiriba amwat ba system corruption satra gi punsi mangal liba tabuk phungda gi samesa hengal leiba thau gi pochai gi maman nom gi tangkhal leiba manipur da akoi na thengari ba awaba lisang sina
thengna haloige makha tana thengnandana shanti leibu mafam mama Bharat Manipur oyanji haitaragadi we need to change this system. Okay, so tagatchari oza ai last round su lakchage aduga mathangi ai last round gi oza ke susandra lakchage oza akoi gi lengak haibse akoi ju India ra tiluramnina akoi Manipur sisu akoi India gi manung chanmanina masigi lengak sirasu hiena su leiri nin haijaba tare oza makha tana sum masigi chanabi se sum lakwa taragadi akoi Manipur da gi su akoi NEET exam thalaba nate thari bairoi kyam thari lisingta tramathoi tranjoi thari subject to correction adubu masida leak oirak pa habse koi Manipur su tum yauribni question leak oirak dum chena ba je koi gi mahiroi singna thari ba exam sida adubu masida matung tarakpada changes se kari ahongba lakpa yabage amade koi Manipur da lairiba koi lengak sinasu saigi koi gi India gi wari saba taraga su masi koi Manipur da gi involve tawro ge exam piriba mahiroi kyam su lairimni na uza masida last round lak chaningi bje masida mahiroi singna matung tarakpada masi koi tawrogum sida masi gi exam se yamna anirak hambi thabak yam tawi habagi sum ninghanagi base leirakadra masigi matang da su khoi paliba Manipur gi haba tare lengak si chinasu sat mahiroi singi matang da wakhan pungning thawat pase ngasi phokti khoi u udi haba tare aduga achumba ngangba asengba thabak tawge masida masu maje tahoning de habagi achumba ngangba tholakpada masi namdhabi nabana hena masing yam haba tare oja koi leiba lengak sida leiba mokoi gi unity je namdhabagi unity je duki matik wangi achum mangangba ya daba achumba tawba ya daba masi mayokta tawrurga na hek tongan ba forciner pogum masi dum tawi madubu masi makata na sumla ko taraga de khoi Manipur gi mapalam gi mahiroi siba taraga su masi matung tarak ko chahi de khoi Manipur gi mahiroi siroi ani leite chahi kyama khonarga mathangi da thage haba chhatra kyama so khoi lummaga so khoi leram gi ne dubu masi gi marak sida sad mahiroi kun ne na society tori ba sigi manung da khoi Manipur da gi yorok patara ga di madu gi responsibility je kana lawdri ba lengak sin lobong ngam godori bra lengak si mai kai da gi kari habir ka dori amadi hoji chatli ba NEET exam si question lik oi ba sibuk ta kadimata khoi Manipur gi site ki su hai ba su leitri mahiroi sing da pungin thoba bi ba su ngasi phok da khoi u da bi mami im su leri achum mangang ba masi gi mayok ta lepa ga masi tahun di haru tanana koi forciner pa phaba pun bagi chana bi sum tawza masi aroi boina oza masi kamani yeng biningi oza koi gi lengak se question je yam gre aduna ai amom tang ai attempt taw sake ahan bada lady basum ba issue si kamain tackle taw gadagi haba question ma yaw ki hai ta koi gi NEET ki paper leaks bu oisinu education system ki bu oisinu or any youth ki oi ba bu oisinu or any field da Ladiba a soiba singse soide habdi koi khange maram di kaino da koi gi chakthung koi da yodre koi gi rights koi na phangdre koi na kaino ma ining tam na hai ge habda yadra bina thungdre hai du sim de koi khang lai re koi da koi gi democratic na pi riba democratic setups na pi riba kaino singsi yodre ha basin de koi khang ado na masi NEET ki bu oisunu education system bu oisunu adagi di PWD o mo oisunu koi na tawdoribse kaino har kanda aikoina aikogi mihu nena thagal liba lengak pa singse khan ba haiba ma change hai tare at the same time aikoina thagal liba mi singsi kari karamba principle gi or ideology gi makha da work to wadugumba party no makhoi gi meeting na kari no makhoi gi objective na kaino principle na kaino habje mamu tana koi khangba change hai tare lepi ba mi du khatana tana luching ba khan ma se haiba ma changi haimit haining badana ahan bada koina thamise maram di kaino da law maker ni makoina law si sema kanda koida madu kanu tor ko miyam gi yai phanan na welfare gi da thabak tor ka dori ba sing si matik cha da ba koi gi ka hani mari ma khong samna da ba foundation yawrak ta ba adugumba luching ba sing se koina thagat pa adagi di phare ma officer or me ma adu IPS or me di hire ga somewhere ma ngonda koi gi ka ni da ga ma haiga da ko black spot ma le adugumba mi matik cha da ba haisini seng seng na adagi di koina masi yare thagar kan heng ka ga mi nun ulta torpa masi gi keno je yam toina koina khangabani na aduna ahan bada sugumba koina thengnari ba any issue sigi paper leak ki wa khatai wa nate aduna democratic setup de koina hygiene is luching ba khan ba haise
aduga akhoi mihutne na thagat ka dawriba mi si karamba party gi makhada kari karamba policy gi makhada principle gi makhada thabak tawrok ka dawriba no akhoi miyam ga kya miyam na nar ka dawriba no miyam gi kya miyam na phaba welfare tawrok ka dawriba no or rather kya miyam mabuk sel sing mi no happen sing si munna koi na tre tara thona khalla ka da masi miyam na yana ba ama da koi na luching ba sa simna phare hana haira ka da madugi achumba dugi makhapona aseng dugi makhapona thamoi seng dugi makhapona koina khanba ma change ai tare madugi political koigi systems de leiri ba koi corruption sina ne koina phatte na khanga bhauda koina mase kano to bungam drise khut thilaga masi andu lale khole na hai bangam drise koina dum ahoina dum tier ga sar ga chai khara sar ga koi miyam oina gwara ga tu isa masi swaidagi electoral kano stegi dum soire da koina lawre ai tare ana masi achumba leader ko amapuche sengadaba miyamgi swathada miyamgi interest thabak torokadaba leader khanba ma haiba ma changi maduna tragadi koi thengkang kya da madugi asoi baduna maram moiraga natragana midi pharaga party duna yartaba na maram moiraga koi manipur se madugi issue se yam pui na koi awaba sikhang la e habase mai koi ahamada thabjage maram de keno da hosiki takpi riba koi na masigi issue me amsi kamain tackle tawgadage si leadership khanba haigedaba mathang da tapi hangbi hi bo hangi makhapona haiba tare leiriba koi manipur gi government na bu oisunu india government na bu oisunu issues gi matanda wangang da ba silent oiba koi gi even manipur dagi ki satra kaya ma mahiro kaya ma net ki exam kano tawraga sum koi gi matamakta koi gi lenga pagi singi ma koi machindagi haitare ne kaim ta harakte na haibi gi ba wahang amu yaw mani ko masi ai jai je dune makoi gi manata yaudra bajani da sigumase maram di kaino da akoi keno su za bisna su thambi gi do mandir masjid pakistan china agent adadi terrorist adugi wakhan sida dum miyam se ke haini adom da dum puhalaga aphabam ta khalandraba dugumba lengak ne haitare adunani changde haba nit national gi level nit ki wadi to khro se koi manipur da leiri bi issue si bo dum natra sandra na leiri tora ringam da dum leiri jini ne se shanti lae sida su lawe delhi ju chalaga hairui mi pham da su dum hairui adum nongala kanum to adum nokphet toraga dum kanum toraga yar tang nga dum loiselle ba sini akoina yamna pen dre se aduna ngasi gi topic sika mari leine na ine kitang manipur gi issue da manipur gi matana su pusinjara kanda ta de haido aina kari kai ge ba Sonam Wangchuk na haijari si reform ai chang da ba yade reform ai tau da ba yade ba matam matung ina leirei ba system se koi change tau da ba yade ado oi lawmaker politicians sing na change tau ga da ba ni but pressure si public na si kari kai ge Sonam Wangchuk na haije du ni da hoi dharmendra pradhan resignation piba ba hai badumakti hek miyam ge pressure dagi resign tawkhre kai dudi hek phajada bani na madumakti hek tawdrasu but at least sugumba national level da pangthopa koi ge examination koi test sugumba sidi kitang stringent ohensi kitang discipline lehensi masida chenari ba chalai racket se chalai ri ba mi singse kanano amuktang maring tengsi hai bani na magi kesu oijaba gi da magi kanana bagi tomukta hai banate na tabi bam thopa wafam ne haiba bukhalai ba point yamna marik chumba yamna reasonable oi ba point ni adudai du da se miyam gi natraga lai hidreba society tawgriba koi gi 20+ students sing dugi da oraga su khallaga su at least koi gi keno dagi union government gi site gi Sonam Wangchuk du unaro ai sai jai do unaro ga smai mai tawsi kai no pam do reform kamai tawsi ko je tanaji si democratic oiba kanonina protest na democratically koina yamna koi gi diplomatically chalaga wari tawba ya potse haijai duni dialogue ki wafam leite makoi da ai chai do authoritarianism gi koi gi political keno lichat am do koi chatla leire ba bjp jin chatli se aduna ne ta dri se manipur da su ta de delhi da su ta de we are talking about delhi gi national issue gi wari ne koi ne Sonam Wangchuk ki wari ne koi nai ne jari se to bu bu praman di kai no a da ta de do mane sidu su ta dri se na ta sinda nai sin ha ba sigi keno sina di adu miyam si pro chak panatana pro chaga koi lambi da thola kana kholau laur kana maya pa ka ja kana dung char kana mu masigi china se hanjan na khang banatana koi si adum upai leitri se aina haijin si kai no kana luching bukan bai si kana koi gi keno da chatkum se ba
ꯃꯁꯤ ꯍꯪꯕꯤꯔꯤꯕ ꯋꯥꯍꯪꯗꯨꯒꯤ ꯃꯈꯥ ꯄꯣꯟꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝ ꯁꯤꯁꯨ ꯁꯤꯅꯤ ꯂꯥꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ ꯇꯧꯔꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯁꯨ ꯁꯤꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯗꯨꯝ ꯎ ꯂꯩꯔꯦꯕ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯁꯤꯒꯤ ꯊꯤꯡꯀꯤꯡ ꯃꯤꯌꯥꯝꯁꯤꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯁꯦ ꯍꯥꯟꯅ ꯆꯦꯟꯖ ꯇꯧꯕ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏꯗ ꯑꯁ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯃꯨ ꯍꯥꯃꯨ ꯇꯥꯅꯤꯗ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯑꯥꯎꯠꯋꯥꯔꯗ ꯊꯤꯡꯀꯤꯡ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯅꯦ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯁꯤꯡꯗ ꯀꯌꯥ ꯂꯩꯇꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤꯁꯤꯅ ꯍꯟꯖꯟ ꯍꯟꯖꯟꯅ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯇꯤꯛ ꯆꯥꯗꯕ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯁꯦ ꯂꯥꯏꯅ ꯇꯥꯞ ꯄꯥꯔꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯕꯅꯤꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝꯁꯤ ꯏꯁꯨꯁꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅꯗꯤ ꯀꯩꯗꯧꯕ ꯇꯥꯏ ꯂꯣ ꯃꯦꯀꯔꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯏꯂꯦꯛ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯇꯔꯦꯠ ꯇꯔꯥ ꯊꯣꯛꯅ ꯈꯜꯂꯒ ꯑꯆꯨꯝꯕ ꯑꯐꯕ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕ ꯈꯟꯕ ꯍꯩꯕ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯕꯣꯔꯗ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜꯗ ꯄꯥꯜꯂꯤꯕ ꯕꯤ.ꯖꯦ.ꯄꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛꯁꯤꯒꯤ ꯍꯥꯏꯔꯨꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩ ꯉꯁꯥꯏ ꯍꯥꯏꯗꯣ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦ ꯕꯤ.ꯖꯦ.ꯄꯤꯅ ꯍꯦꯛ ꯄꯥꯜꯂꯛꯄꯗꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍ꯭ꯌꯨꯃꯦꯟ ꯔꯥꯏꯠꯁ ꯏꯟꯗꯦꯛꯁ ꯍꯥꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯆꯔꯥ ꯍꯟꯊꯔꯛꯏꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯌꯣꯛꯇ ꯉꯥꯡꯉꯛꯄ ꯑꯦꯅꯤ ꯁꯣꯅꯝ ꯋꯥꯡꯆꯛꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯥꯅꯤꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯑꯃ ꯑꯩꯅ ꯂꯧꯖꯔꯕ ꯆꯍꯤ 34 ꯁꯨꯔꯀꯥꯟꯗ ꯐꯥꯈꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯥꯗꯔ ꯁ꯭ꯇꯦꯟ ꯁ꯭ꯋꯥꯃꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯕꯦꯜ ꯄꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯋꯥꯠꯁꯣꯑꯦꯚꯔ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯀꯦꯁ ꯆꯦꯟꯅꯗꯕ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯋꯥꯔꯤ ꯑꯃꯅꯤ ꯕꯠ ꯃꯤꯒꯤ ꯂꯤꯕꯔꯇꯤꯒꯤ ꯃꯈꯥ ꯄꯣꯟꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯆꯍꯤꯗꯨ ꯌꯦꯡꯉꯒ ꯕꯦꯜ ꯄꯤꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯁꯨꯡꯇꯥ ꯇꯥꯕꯤꯗꯕ ꯃꯈꯩ ꯑꯗꯨꯝ ꯖꯦꯜ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯥꯀꯠꯁꯤꯅꯦ ꯅꯥꯕꯅꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯂꯩꯈꯤꯕꯗꯨꯅꯤ ꯁꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ ꯂꯩꯇꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯑꯃꯗꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯒꯃꯦꯟꯗ ꯄꯥꯜꯂꯤꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯤꯠꯀꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯈꯛꯇ ꯅꯠꯇꯅ ꯃꯁꯤꯗꯩꯗ ꯑꯩ ꯉꯁꯥꯏꯗꯣ ꯑꯆꯨꯝꯕ ꯑꯝꯇ ꯇꯧꯔꯛꯑꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯆꯨꯝꯕ ꯑꯝꯇ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏꯕ ꯃꯣꯏꯅ ꯈꯜꯂꯤꯕꯗꯨꯗꯪ ꯆꯨꯝꯃꯦ ꯑꯇꯩ ꯉꯥꯡꯕ ꯀꯅꯥꯝ ꯆꯨꯝꯗꯦ ꯑꯗꯩꯗꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯦꯗꯅ ꯏꯗꯤ ꯊꯥꯖꯤꯜꯂꯛꯀꯅꯤ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯊꯥꯔ ꯐꯥꯍꯜꯂꯛꯀꯅꯤ intimidate ꯇꯧꯔꯛꯀꯅꯤ ꯑꯗꯩꯗꯤ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯒ ꯃꯤꯗꯤꯌꯥꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯦꯔꯦꯇꯤꯚꯁꯤ ꯎꯜꯇꯥꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯆꯂꯥꯏꯗꯣꯏꯅꯤ ꯁꯤ I mean ꯉꯛꯑꯦ ꯍꯥꯏꯕ I'm shocked ꯑꯁꯤꯒꯤ national level da international level da suk kaino tawna pukhalaba protest se India gi mainstream media amatana masi cover tawdri maramdi kaino madugi narrative se anti BJP anti union government oirane na madu cover tawdri ne basi ulta da koi kai haibi no assassinate tawbiri ne characters assassinate ma de do chayo san tapi the Chinese ka mari laina ne Pakistan mai laina so na asigi thinking se asina di dum akoi je kai ni mamang lom da forward chat pai mahut maning lom da hallaga akoi se nungi yukta dum hanjan bi phibam da koi gi ningthau palinga da di ningthau gi wakan na ma gi win na dum kanon rule ni da na ko law ni da na adugi wakan ne ba tawri se na taroi nangi Modi kaisu taroi nangi Amit Shah kaisu taroi makuk ta lairi mabani na ta draga da bu makhara lairi ma gi cabinet minister me na kamai taroi taroi ulta da ona taina na Sonam Wangchuk bu kana tawna ba mi chathina na ba tawpa masima ai ngoda su thengna gram sima ai issue da su BJP kana sini choiri se dana system se challenge to buni Sonam Wangchuk na tawni se I like it I fully support system se challenge to bo ma changi hai ta adu ka da reform do pura sigi matang da khoi Sonam Wangchuk na koi numit kuni thoi ni hai batare 2022 de sara helak pasi khoi gi koi Manipur gi issue da chara hen ki ba irom Janu Sharmila hai batare mahak ki example mahak chap manana khoi gi hojik se national media amre social media sing da chawa wahang am di question su lai oja masida kari thambini oja last oina masigi khoi Sonam Wangchuk na 22 de sara hen bagi khongjang changchilak pasi da khoi gi Manipur gi issue da chara hen ki ba irom Janu Sharmila chai 13 hen ki basiga compare tawna raga hai batare khoi national media amne social media da hojik se chawa wahang am su lai oja masi kamaina thambini last one oina continue na continuation da Iron Lady of Manipur Samila Chanu gi wari di khoi gi ka hani aikoina nainaru bada loiba na ai roi khoi nainaru bada gi khoi gi keno yoroi hai tare but significantly ani si ye minaba matam da aduna ni hojik Sonam Wangchuk ke sum bahanga strikes da national level da Manipur da koi gi aspa lautho na changchen gi bas irom Janu Sharmila gi 16 years of magi fast unto death se amuhan na ono no puthore se ai sai bado ai khoi no masi paper leak ki kata uba yade Sonam Wangchuk na pire iba koi gi magi message se hojiti it's not just confined koi paper leak ki wa khata da na reform lak se happen aduga number 1 number 2 da na incompetent already question tawse haibane number 2 da ado significantly ani si yeng matam da aidi ani mak loina messenger ngatani mesaya ngatani ne lojege Sonam Wangchuk kaisu aikoina magi matang da koina thiru matam da he is a very perfect he is a very qualified kani yana intellectual level du mini ado asugum mi je BJP na pam de intellectual level lai su haiba kwa
khang ba haiba wang ang ngamba wang hang ngamba mi sing se pam de now coming back to Sharmila gi matang de unfortunately Manipur de BJP sarkar na te ni lai gi da Congress sarkar ni ai tare remind tok jara bada aduna cha ma nei sai ai sai do koi gi center da pham mi ba lenga pa sing se kaisu masigi issue ga je Sonam Wangchuk se being again Ladakh ta gi go oi budi na ko minority oina yeng hai tare BJP na adugi mi yeng de yeng aduna kaisu kanu laude moina cham mana na irom samina matam da su matam du da hoi ma gi fast to khama tung da area kha da gi di mana pamjar ma tung na lau thok ki budi koi na hoi ma du ka budi ya de haizer ga su again matam du sum lai ri ba koi gi Delhi da sum matam du dai kari ne na khalli Congress weram gane na khalli Manipur du Congress ne adum ta gi de ba hojing ngasi kano to ri smaina Sonam Wangchuk local ga hospitalized tawra ma medical treatment pi smaina matam du su activist irom chalu samila do nga lai tan do police na local ga dum jenim hospital da ba gi special was da dum thami phare thadora ka amung pham gi ni si aduna significantly ani si yeng matam daina yamna chauba dugumba koigi ke hani tangkak amani na laujage maram de kainon maduna koigi suksoi soidana ki mioi basingi koigi maruina naha singi mahiroi singi wakal da kari kumba soidam ki ignite amadi tawgani tawbunga me haina so en laujage maram de hujin laiba CJP gi laiba protest sigi laiba wave si masina sing soidam ki laiba JNZ si da anobo wakal gi ithot koigi inot ama piba ngamba dumba significantly yeng matam da adugumba koigi khongjang animak ni na lauge koigi matam da koigi Janu Samilana 2000 dagi hauraga chara helaki 16 2016 bol helaki matam da at least mana message sama de PB ram me ko that khang ba kan ba hai tare ko ai will determination khang ba kan kalaga di aning ba pam ba do nang pana awang ba pana nangi kaya kan masafu kalaba ko gi any kano la opponent la ta so mtang di thengai na bungam mi habigi will do makni ngasi mak Sonam Wangchuk su pi ri se da mana pi ri basina mo gen kan reform ma la haning ba du wa ni JNZ se ignite tong ning be wane mana maram di kaino da future si kana na porka doine JNZ sina porka doine hoji leiban na ha sing sina porka doine adura gadi makoi sing da yade gadi yade haibam tang di koi kholau law mina si amdang tholo haiba se it's a very good step ne na loje aduga India lengak na maroina Delhi government amadi central government na Sonam Wangchuk ki mathak ta yamna koi ke haini undemocratic haidra yamna brute oiba forces na danaga nampu sasan danaga tawgani ka haima tawse mase koi hana dai sudum BJP ki lengak कि मतलब से कोई उदुन तो लाई अतो तो कोई की जर्नलिस्ट के आम भागे एक्टिविस्ट के आम हाथ के कोट के गौरी लंकेश ले कोई पनीर स्टैंड स्वामी ले एनी म कोई के माइक तंगा पसुन बसी से मोइन के एंटरटेन तौदे कशुमी होइना थादे अदुम ब्रूट फोर्स ना नमथरगा मचिन मेलगा अदुम मागी कैरेक्टर असैसिनेट तौरगा मपुंसी लोइसनगनी हाब बीजेपी वाखन से अदुम लेरी मसे अमुक्तंग हौरई बसुगुम नहा सिंगी हौसिना मुक्थे का नमसी यादे हाबमतंग खंगनबा चुमगनी हाइदनाइना Zagi rom chalu samilagi kumagi lagi ba dugumba protest hoji lagi ba Sonam Wangchuk ki protest ko ani sin piba message ya ko nam laura ka da amutang system je challenge saura ka da ko reform to buda naha sing na maru ina student sing na ko kai ke do ngam ba ge ha ba se yengmina matam oire Manipur da su same issue ni thengnari sing se do na ba se amutang koi tasim kom jenara ga maru ina naha sing na amutang revolution ama reform ama mathau tai paper li ki bu oisun unemployment ki bu oisun any inflation ki bu oisun mase koi na heta करीगुमता प्लेटफॉर्म दा पलाव लाव न कसु यादव न ते दो न रिफॉर्म तौसे हारगा दे कोई पुन्ना वखल मानना हाय तारे को जंक्शन मिनरा कांदा चावरे हारबा कसु काय दे बीजे पार्टी इनथु बदा कसु न ते कोई मियानु मानरा दि हाय वखल थमसे Takachari oza yamna marik chumba wafam su thambiangre last round da doi mathangi last round haiba tare ai oza asman da lakcha oza Sonam Wangchuk ki koi chara hemai khongjang sida hoje hoje pali lenga sida kari karamba effect lak page amadi masagi anaban leibadagi haiba tare ma se hoje government hospital da laikan aduna amadi treatment pizon leiba tare ga suma ki nupina hospital koi private hospital da ship tongna ne haiduna koi Delhi high court da ꯆꯦ ꯊꯥꯔꯛꯂꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯔꯤꯐ꯭ꯌꯨꯁ ꯇꯧꯈꯤꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝꯁꯨ ꯂꯩ ꯑꯣꯖꯥ ꯂꯥꯁ ꯔꯥꯎꯟ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯀꯔꯤ ꯊꯝꯕꯤꯅꯤꯡꯉꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯣꯅꯝ ꯋꯥꯡꯆꯨꯛꯅ ꯆꯔꯥ ꯍꯦꯟꯕꯒꯤ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯄꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜꯗ ꯂꯥꯏꯀꯠꯅꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕꯁꯤ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯑꯅꯥꯕ ꯂꯩꯕꯗꯒꯤ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯂꯣꯏꯅꯕꯤꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯚꯦꯠ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜꯗ ꯁꯤꯞ ꯇꯧꯅꯕ ꯆꯦ ꯗꯦꯜꯂꯤ ꯍꯥꯏ ꯀꯣꯔꯠꯇꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯥꯔꯛꯈꯤꯕꯁꯨ ꯂꯩꯔꯦ ꯃꯁꯤꯗ ꯗꯦꯜꯂꯤ ꯍꯥꯏ ꯀꯣꯔꯠꯀꯤ ꯁꯥꯏꯠꯇꯒꯤ ꯔꯤꯐ꯭ꯌꯨꯁ ꯇꯧꯈꯤꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯩꯔꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯃꯁꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯊꯝꯕꯤꯅꯤꯡꯉꯤ ꯂꯥꯁ ꯔꯥꯎꯟ ꯌꯦꯁ ꯁꯤꯒꯤꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯤꯐ꯭ꯌꯨꯁ ꯇꯧꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯏꯟꯇꯔꯤꯝ ꯑꯣꯔꯗꯔ ꯄꯤꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯔꯤꯐ꯭ꯌꯨꯁ ꯇꯧꯕꯗꯤ ꯂꯩꯇꯦ
ai clarify tawning aduga ngasai interim order sina masi detention da leiba natabanina ai di karigumba detention amada leiba natabanina magi yenging mafam di yeng ba bisi magi hak ne ba argument duni Kapil Sibal senior counsel na haibase ado yamna the state ki ngasai ki court ki concern su 24/7 haidi magi medical ga isi section na yeng chalo haibaduni maram di ngasai ki masigi area sida di thoina adum court ki side ki balance to we aba pot to bra haibado idum ithajai maram di court is very di ladies is need ki exam ki question ki leak ki amma ki ata yam rai tare di case aduna hoji ji Sonam Wangchuk na toba sida court ki response hoji ji ki di ai khoi gi private haibasidi oifam thoi private sarkar gi maram di masigi si magi apamba di private hospital da tawbada kaiso athing badi leiroi but karigumba apprehension ama doctor na kaina pirak report ki batungi na ngasai gi interim order do grant tawdabane habado aina hape thengnajabane adu khatang hainingi sigi matang da yam technical oibada adu ngasai loisalakpada yengo aroibada hojik laiba protest si ngasai ekhoi gi iron lady gi matang da su pukhalakre mangon de inspire torambasu yai mani india gi Mahatma Gandhi na fasting kya no tawgrise every fasting puna pek every ahum mari manga chaw chaw balak matamda British sarkar gi matamda phawba there is agreement at the end of the day some kind of agreement and dialogue like here hojik si question si matamdu de we do not have ekhoi gi constitution leiba na tebo hojik de ekhoi constitution protection su leiraga adu kuiba mi gi adu yam khraba Satra gi oiba concern da dusu without any politically me ama sanchalak pudu adu ufam thokte adu taraga su magi concern magi issue duni adu de yenga ga dialogue ama tawge na khanda basi aikhoi gi leiriba constitution gi basic structure oiriba democratic freedom se or peaceful protest si aikhoi infringe tawrabra haibase ai asuki matik chingnai masi aikhoi gi praja sing yam concern largest political party si praja ni constitution is the manifesto ni haibase aikhoi praja sing khangmam do yam seriously masigi khangdraba ado tungdala kadori ba mayam si ekhoi asuki matik danger hoy maram di mayam khana bi need si India si 1.4 billion population yap so jane need exam ma to wai si ato pe administrative failures mayam lak phasu yae ado taragadi ekhoi state wise to ba hybrid mode ato ba national importance of institution sing in all India gi obe exam to ba ato pa state to ba marab di coaching sing gi su ato ba masigi role lai ri ba ato paisa gi involvement ne ba si sigi mayam sing chai khoi khanna bi yae ba hoji ke protest sigi as a part of dialogue amoina khanna bi yae Tamil Nadu gi protest hairi sarkar na pho hairi aiko Tamil Nadu sarkar na hairi ba aiko gi state ki oba nit to jage na nit sina filing na tebo adu the doctor tamaka na madugi leiri ba mathang step me ama adu akhoi sugum ba se akhoi gi state ki di Manipur gi kari no akhoi voice kari no I gyanam ta di adi akhoi si are we still something akhoi kai gum ba khal lei bra ba kai gum ba akhoi si kaim lei tra sala pura blame kai gum ba ma da lei tam education na si concurrent list ne ba state na so adagi constitution gi makha da union na su to bi ai so magi concept ko si akhoi nai na pham thoi hoji ki protest gi matung ina ado court na di hoji to bi ya ba khara to we du leiri ba akhoi lawyer sing na asuki matik thagani ngai ni akhoi gi senior counsel Kapil Sibal gumba ma akhoi gi marak ta leidra akhoi gi lawyers fraternity ma am sing guide to bi ba akhoi gi si asuki matik laibak phabni I really salute him aduga masi haijaningi aduga ngasai gi sigi khudong sabal or kanda ikhoina discussion amsu ya maroi hojik leibi issue siga maroi na solution ama porak nabagi damakta ngasai gi need exams he hojik compromise to bunina masi state level da silaga hybrid mode to khot bagi sigi matang da yamna ikhogi specific oi ba expert ke yaur kanda adugumba discussion amasu darkar oira pra haibado ai haijening edu masi haraga I matang sida aga chayo da masigi Sonam Wangchuk ki matang da ozana zu yam marik chungju thambire aduga ai aroi boina haiba tare ai last round da ai oza Bishwanath lak chego ja thoi be shu je shu makha tan continue to wa tare ga di masi koi praja sing je amadi not only project tan tan mahiro sing su to ki mati wa ki ni haiba tare ja aduga masi akoina tungi generation da soyak tana ba koi je afaba leadership kanba amadi public ta koi mikap thon basi matau karamna
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯨꯠꯁꯤꯡꯅ ꯄꯨꯟꯖꯟꯕ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯕ꯭ꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯇꯧ ꯀꯔꯝꯅ ꯃꯇꯤꯛ ꯆꯥꯕ ꯂꯤꯗꯔꯁꯤꯞꯁꯦ ꯈꯟꯕ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯕꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯑꯣꯖꯥ ꯂꯥꯁ ꯔꯥꯎꯟ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯁꯤ ꯀꯟꯇꯤꯅ꯭ꯌꯨ ꯁꯨꯝ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯂꯤꯛ ꯑꯣꯏꯔꯛꯑꯒ ꯑꯆꯨꯝꯕ ꯋꯥ ꯉꯥꯡꯉꯨꯕ ꯃꯤꯁꯦ ꯁꯨꯝ ꯐꯥꯖꯤꯜꯂꯛꯑꯒ ꯁꯨꯝ ꯅꯝꯖꯜꯂ ꯊꯝꯕꯒꯤ ꯆꯠꯅꯕꯤꯁꯦ ꯂꯩꯉꯥꯛꯁꯤꯅ ꯁꯨꯝ ꯂꯩꯔꯛꯄ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯆꯥꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯆꯥꯕ ꯂꯤꯗꯔꯁꯤꯞ ꯈꯟꯕꯗ ꯃꯇꯧ ꯀꯔꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤꯀꯞ ꯊꯣꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯝꯕꯤꯌꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ CJPꯒꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯄꯥꯈꯠꯆꯕ ꯑꯃꯈꯛ ꯂꯩꯖꯔꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯚꯥꯔꯠꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯤꯠꯀꯤ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝ ꯂꯤꯛ ꯑꯣꯏꯔꯨꯕꯁꯤꯅ ꯑꯅꯧꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯨꯠꯀꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯔꯤꯚꯣꯂꯨꯁꯟ ꯑꯃ ꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯥꯒꯠꯄ ꯍꯧꯔꯛꯄꯒꯤ ꯇꯥꯡꯀꯛ ꯑꯃꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯎꯕ ꯐꯪꯖꯩ ꯑꯗ ꯉꯁꯥꯏ ꯂꯥꯛꯆꯅꯤꯡꯉꯤꯕ ꯋꯥꯐꯝꯗꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯌꯨꯠꯀꯤ ꯁ꯭ꯇꯔꯦꯡꯁꯦ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯚꯣꯏꯁꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯤꯁꯥꯡ ꯁꯤꯠꯅ ꯀꯌꯥꯝ ꯀꯨꯏꯅ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯥꯡꯍꯟꯗꯅ ꯊꯝꯕ ꯉꯝꯒꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯁꯤ ꯗꯤꯄꯦꯟꯁ ꯑꯣꯟ ꯗ ꯌꯨꯠ ꯑꯣꯐ ꯗꯤꯁ ꯅꯦꯁꯟꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯈꯥ ꯄꯣꯜꯂꯦ ꯑꯗ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯊꯤꯔꯛꯏꯁꯤ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯁꯥꯒꯠꯂꯛꯏꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯨꯒꯥꯏꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯛꯇꯔꯤꯌꯦꯅꯤꯖꯝ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯛꯇ ꯑꯦꯖꯦꯟ ꯃꯌꯥꯝ ꯀꯣꯛ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯅꯦ ꯅꯍꯥꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯛꯁꯤꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯄꯨꯟꯕꯒꯤ ꯊꯧꯅꯥꯁꯤ ꯁꯥꯒꯠꯈ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯚꯥꯔꯠꯁꯤꯗ ꯂꯩꯉꯥꯛꯄ ꯉꯝꯃꯔꯣꯏꯗ꯭ꯔꯕ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯤꯄꯥꯏꯕ ꯐꯥꯎꯕ ꯄꯣꯛꯂꯛꯄ ꯇꯥꯡꯀꯛ ꯑꯃꯒ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ CJPꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯤꯠꯀꯤ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯁꯁꯤꯗ ꯃꯔꯛ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯎꯕ ꯐꯪꯖꯈꯤ ꯑꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯇꯞꯅ ꯇꯞꯅ ꯅꯣꯔꯃꯦꯂꯥꯏꯁ ꯑꯣꯏꯔꯛꯄꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡ ꯑꯃꯈꯛꯇ ꯁꯨꯝ ꯂꯥꯛꯄꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯊꯤꯕ ꯇꯥꯡꯀꯛ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯣꯏꯍꯧꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯤꯄꯥꯏꯕꯁꯦ ꯁꯤꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯂꯥꯛꯈꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯏꯚꯟ ꯑꯚꯤꯖꯤꯠ ꯗꯤꯞꯀꯦꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯥꯖꯁꯊꯥꯟꯗ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯋꯥꯔꯅꯦꯁ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯁꯤꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯀꯥꯟꯗ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯅꯤꯈꯛꯅ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯁ꯭ꯄꯤꯆ ꯄꯤꯔꯤꯉꯩꯒꯤ ꯇꯥꯂꯛꯀꯤ ꯇꯥꯡꯀꯛꯇꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯨꯄꯥꯡ ꯊꯥꯈꯤꯕꯅꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯅꯤꯁꯦ ꯈꯨꯗꯛꯇꯨꯗ ꯄꯨꯂꯤꯁꯅ ꯐꯥꯏ ꯕꯠ 2-3 days they got bail and come out ngasai sagalaiba ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯃꯗꯒꯤ ꯁꯥꯒꯠꯂꯛꯏꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯏꯍꯧꯁꯤꯕꯨ ꯊꯨꯒꯥꯏꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯛꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯣꯔꯁꯁꯦ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯕ ꯐꯣꯔꯁꯅꯦ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯐꯣꯔꯁ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯗ ꯅꯝꯈꯥꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯞ ꯌꯨꯡꯅ ꯂꯦꯞꯄꯒ ꯅꯍꯥꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯂꯩꯕ ꯉꯝ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ I believe and I trust India can change India ahong mama lakpa ngomgani je sigi CJP gi handaki laiba akoi youth ki voice sidagi akoi holakpa ama ngomgatra haibagi thajaba dum lei democracy sigi magi khwaidagi phajaba masatsi kaino hai matamda it allows rooms to correct mistakes soigragadi soigre haiba ngombagi thonga se guts se akoi da leiba masu sangne ado democracy na ju mado akoi ayaba piba if you have done mistake soigradi soigre lale aibu ngakpiu haibase masi mioibagi masatne and another we have a negotiation table akoi gi padagraba punna phaminaraga waroshin ama puraknabagi damakta wari sananabagi room je democracy de lay ani makse we cannot expect and we cannot see from this current government ji da koi uba phangdaba sida neba akoi gi protest mayam ama iho mayam ama kholau mayam ama nahasingi mayam ama langna da ise si swai ji da sigi democracy na pi room ani je kwai dagi phajaba masat ni je lairiba laingaksina sasanjina mase misuse towe sinadi mahoksana voice adum laktabane because we are living in a democratic country we have our rights soiriba potu sum thoknaba honnabagi hakse lairiba praja myam akoi da lei ona sigi laiba matam sida kwai dagi luribadi karino haiba matam da electing a ruler legislature khanbase legislature khalak pase hujik si akoi ji inyak kai je aidi jum haining ngaktre selection oina lakbai mongam toksil la
are we openly exercising our right to vote as a citizen of India? See a question no more Shigi Nupaze, Shigi Kendra Zidagi Kahlo selection. Selective type of democracy ama high river mishak sing losing luna pamba mi je see you in a quick selector Lebanon bagi people mum the sum Lakshin Lakpazina Nasi Bharat ki Miam Amadi Manipur ki Miam Akoise away from the Tavan. See easy on to on the Haita Ragadi Praza Miam Akoise see the democracy amagi quietly Shakti labor di Praza Akoisin. Enona NSNA MG founder Wibiramba Akoigi Mingse founder do the mo do not about Nalingagi ama Fizo Fizo na Hayambam Lave Numida Buleti Mahuta Paishawi na Kappa Aba. If instead of bullets in a gun, if it fires with the money, then the revolution will collapse. Rakuise, voters, Nasidi Kedore, Magi have to exercise to the Hanbugi Mohuta, Hugi Lur Haitare, Hugi. Same Komla, the Gui, Mitran Sana, Mina, Koisi, Pamanabagi, the Mutazadu, Gusum, Sing Baze, Sigi type the Sing Lanabagi the Mug, money bribes. See, that's over issue of Moore. See, money bribes is now coming to Holly. Illegal way was there, legal way, normal way was there, normalized way. How? By introducing different kind of schemes. Scheme mayamong puthuraga money bribe se lisingama lising tara kunai na piba se sigi mahuta hujinga mo scheme mo on thore edana moina san reiba koigi voter ji leiba natraga voter bu singinaba megnet se si koigi scheme mo on thoraga voter jingjida huje haure manipur da du gi chaubo West Bengal da Bihar da akoi sigi mafam simakta sigi akoi gi channel simakta so akoi khanna jagi bane matamdu da Bihar gi akoi gi nupi da piba akoi gi senpham kharagi matang gi sida adu sumaina illegal oiba democracy gi leiba mana pamjaba mihut khangdaba se ngasi di akoi gi legal lomda normal way the say normalization way laga voter mayam akogi singsinna bu khona rapasima ako yam lai bak thiba neba sigumba trap sigumba langje sida praja akoi thuandana bagi damak kupna mikupna hum sungna akoi laiba tawlaiba mawong se yengba mu sangeba akoi na vote pi doi se government si naina bom sangeba. Either it may be BJP, either it may be Congress, maybe Aam Aadmi Party. Are they doing for the welfare of the people? Or are they are trying to fill up their own pockets? Hujiksi Mantri Mandal Laibaki Akogi Mihut Nena Lairibu Mayam se Ngasidi Shigi Mihut se Pangunabgi Lamji Lamada Akoija Miam se Akogi Boleming Bagi Asam Akogi Shum Yakula Ise Shizu another Gainu Mone Sidiki Pangi Akogi Shakti I see elected member of Moni Oiradi Laibak Shamboga Laibaki the Mukta and Kalaga Tolakpa Musing to the high river Toli using to give Munung Kuzo Karagatan. My point is Adugi power Masan Nainabagi Masagi Namata Magi Imon Manungi the Mutan Nainabagi Shangalakpa Tolakpa candidate Masing Hengalak was there. She must obey Laibak Tivan. Young the Mata Kanba Tamoishena Tamoishena honesty is the best policy. Government at Wungam the Vukari Lagi. Everything can be done by the government. There is one in Delhi, the Punjab, Laki Langaxing, Pitibiki Lagi, Mayam, going Utkravan, government Amana Karabuk Tongam Mese, Tamil Nadu,
handak newly elected chief minister TVK gi tawra isi me ba hong mayam ma adugi matik ngam me adu tawroi ge aina tawdraga di swai sigi leiriba mi dugi mi masadugi thamoi se mi masadugi sincerity je sini ba swai ji da yam mathau tara isi aduna laksaninge badi matamsu yam phang bodo su man de khara ju hena sangdare laksaninge badi akoi leiriba youth singi voice akoi phajana hingan ba ma changi anauba samaj ama anauba laingak ama anauba sasan ama anauba bharat ama anauba manipur ama semba ai ba sa manipur gi praja miyam bharat ki miyam akoi kaidongoi da ngamoi hai ba se we koi khangun si impossible is only in the word of dictionary harim if we have commitment we have strong akoi will am lai raba then we can chance akoi hong ngam ni hai ba se si da thajal min raga akoi afaba laingak ama nit ki karigi tawriba exam sing si leak ohendaba satra singi khanjariba asa mama mapa gi asabu akoi gi mapung phan mangamba adugumba akoi gi satra oibiduna laingak na madubu thungan minna hotna biduna henna phaba akoi gi bharat ama manipur ama akoi punna hotna minna bagi akoi gi mamang lomda sangshin minna si haiba wafam ji thamjaraga ai matang swaida tension jage थागतचरी ओजा ngasi कोई नॉलेज डायलॉग की खनन ने बगी सिदा कोई तोंगान तोंगान बा वफम अमदी मरिक चुंबा वफम हाइबा तारे हुजु क्वेश्चन लिक की मतंगदा अमरी मसिगी इहोदा यानिंग दा फोंगदो उबगी मतंगदा तोंगान तोंगान मी होय फजन की बगी मतंगदा इंडिफिनिट फेस्टिंग ऑफ सोनम वांगचुक की मतंगदा खंगसी खनन ने बसिदा इसा इसा की चिलबा मतम गया kai thokbi duna ngasi नॉलेज डायलॉग सिबो मपुम फामी दमकता नॉलेज विंडो की माके दिगे अमदी ब्यूरो सिंगी माके दिगे ओजा हुमबुसु हानिंग लेते थागतचरी अमदी इंबिरो ब्यूरो पुनो पुसो रोय बोइना कुरुम जरी